ho sena kgotso ke ha o se ke hwa bua nna hobane ke ile ka re ho wena nthome mosebetsing ke tle ke o sebeletse ntshebedise motsotso ona ke a kopa ke a le tsone le tlela mo
re ke o lebohe Mansewa Mofokeng momamedi dumela. Bakganni ba province ya Gauteng jwale ba na le lebaka la hore ba ka keteka di-e-toll di fedisitswe semmuso. Sena se hlalosa hore ho tloha maobane ka kgitla bosiu bakganni ba keke ba lefella ditshebeletso tsa di-e-toll. Letona la naha la dipalangwang Sindisiwe Chikunga ya ileng a etsa phatlalaso ya ho fediswa ha di-e-toll mathwasong a beke ena hore bakganni ba ntse ba lokela ho lefa seo ba se kolotang. Di-e-toll di qadile ka selemo sa 2013 e le karolo ya projeke ya ntlafatso ya mebila profenseng ya Gauteng. Lefapha la Thuto e Phahameng le netefaditse hore le qhadile boto ya Letlole la Naha le tshehetsang baithuti ka ditjhelete NSFAS ka bokgutshwanyane. Le re sena se tla ka mora dipuisano tse bileng pakeng tsa boto ya NSFAS le Lefapha la Letona Blade Nzimande. NSFAS e tshehetsa boholo ba baithuti ba makaleng a thuto e phahameng ka hara naha ka ditjhelete. Ha jwale ba rerile ho kena boipelaetsong hoseng hona kgahlanong le lefapha le tswelang pele ho lefa NSFAS ka thuso ya bafani ba ditshebeletso bao dikontraka tsa bona di fumanweng di se molaong. Mmuelli wa lefapha Veli Mbele. The purpose of this meeting with the board of NSFAS was for the minister to communicate his decision to dissolve the NSFAS board and to place the institution under administration. The legal effect of this decision will be communicated through the public through a government gazette. And then on Sunday, the minister will communicate through a media briefing his rationale for this decision and whatever actions that this decision implies and what the department is going to do henceforth. Letona la dipalangwang Sindisiwe Chikunga le re diphuputso tsa pele di supa hore kotsi ya bese e bolaileng baahi ba Botswana ba 45 ka ntlenyana ho Mokopane Limpopo e bakilwe ke motho. O buile sena a le sebakeng sa kotsi ya bese nakong ya ketelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa le mphato wa hae wa Botswana mopresidente Mokgweetsi Masisi. Ramaphosa le Masisi ba etetse sebakeng sa kotsi ho lebisa hlompho ho diphofu tsa kotsi e bileng borokgong ba Mamatlakala pakeng tsa Mokopane le Maken. Mahlatsipa kotsi ya bese ke badumedi ba kereke ya ZCC ba ileng ba tloha Gaborone Botswana ho leba Moria ka ntlenyana ho Polokwane. Ngwana ya dilemo tse 8 ya phunyuhileng kotsi ena Lorraine Atlansiako o kgutletse hahabo. Chikunga o ipileditse ho bakganni ho ikobela matshwao a tsela. Like I may indicate that the findings right now are indicating that the cause was human factor related. But remember, we still have to communicate that to the families first before we can actually say it even in the media. The third entity will be Road Accident Fund, because this happened on our roads, and the Road Accident Fund Act requires us to assist in as far as these issues are concerned. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re diphethela ka o lekola Bolipi Gauteng ho tla kwaela hoseng tle le mo ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka. Mpumalanga ho tla kwaela hoseng ho yelella ka dihlabeng tle le mo ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme o phole empa o futhumale Lowveld. Provinceng ya North West ho tla kwaela ka Botjhabela hoseng hona ntle le mo ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlella ho futhumala. Free State ho tla kwaela ka Botjhabela hoseng hona ntle le mo ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka empa ho futhumale ka Leboya. Northern Cape le hodimo le tla hlaka mme ho futhumale ho fihlella ho tjhesa empa ho phole ka Borwa. Western Cape ho tla hlaka mme ho phole ho fihlella ho futhumala. Karolo e ka Botjhabela Eastern Cape ho tla thiba ka mohodi dibakeng tse ka Borwa hoseng hona ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole. Athe KwaZulu-Natal ho tla hlaka ho phole. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano le Bolipi di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke kgutlela moifong wa Makumane a mona le mane.
Ke lebohile haholo Diangwane moeti ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano o tla khutla horeng ya botshelela a tlo re balla tse ding netefatsa hore ha o fetwe ke ditaba tsa rona tsa hora le hora mona tshebeletsong ya Lesedi FM di makatso mo tshweneng ke na mohlophisi wa lenaneo rape mo kwena le kamohelo tshotetsi ke bahlahisi ba re laolelang kgaso ke kamohelo mbele le malepantsi jobo mantshewa ke lebitso laka Makumane a mona lamane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Mamedi hlokomela hore seyalemoyeng lenaneo la rona la Makumane le tlilo fela ka hora ya botshelela. Fela re tswela pele ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba ho tloha horeng ya botshelela ho fihlella ka hora ya bosupa mane ho YouTube le Facebook. Ako kene ho official Lesedi FM ho YouTube le Facebook lenaneo la rona la Makumane re tla la hasa mo re tlonka maikutlo a hao o hlo romelle di voice note kapa o romelle khatiso tsa video o di lahlele hona mo ho Facebook le YouTube re tla di bapala kwano nanong lena la Makumane ke itse ka jeno lenanong la rona la Makumane kaofela ha lona re memme mekga ya dipolitiki e tlo iketa dikgethong tsa naha tse tlo bakala 20 le metso e re bo motsheanong selemong sena re fa mekga ena monyetla wa ho bua le wena mamedi e o tsebisa hore ho baneng o tshwanela ho voutela dikgethong tsena. Mekga ena e tla bua ka tokomane tsa yona tsa mohuo wa dikgetho di manifesto kapa maano a mekga a tlilo rarolla dillo tsa lona le wena re o fa monyetla o botse baetapele bana ba mekga eo re memmeng dipotso re memme mokga wa COPE o emetswe ke ntate Makalo Nathani re memme mokga wa ATM o emetswe ke ntate Pani Thwala re memme mokgatlo wa Forum for Service Delivery o emetswe ke ntate Potso Motoko re boetse hape re memme mokga wa ACM o emetswe ke ntate Sello Shabangu ba hlomphei re ke le dumedise ke le amohele nanong la Makumane a mona le mane tshebeletsong ya Lesedi ntle le ho senya nako ke tlo hloka hore ke le fe metsotso e meraro moetapele ka mong ho arolelana le momamedi dintlha tse ka sehlohong tse hlahang tokomaneng ya mekga ya lona tsa mehuo ya dikgetho manifesto kapa dintlha tsa bohlokwa tse ka sehlohong tse tlilo tswela baahi molemo tseo le tlilo di tsepamisetsa maikutlo e bang ba le kgetha hore le be pusong jwale ka ke boletse e tlo ba metsotso e meraro moetapele ka mong ke kopa re tshware nako re kgone ho fanana sebaka se lekaneng re kgone le hore re fe momamedi nako e lekaneng ya hore a le hlome dipotso kapa a ntshe maikutlo a lona hantle fela metsotso e 10 ka mora hora ya bohlano re ke qale ka wena moetapele wa COPE ntate Makalo Nathani ke a leboha mme rona moho wa rona di kgetho ke hore ya pele ya bohlokwa ke hore re bakgethi ba re kgetho hobane ha o sheba Congress of the People ke yo mongwe wa mekgatlo e mmalwa ka hare naha ya rona eo baetapele ba yona ba senang diqoso tsa bobodu kapo tsa manyefonyefo ka tsela efe kapa efe ka hona matlotlo a setjhaba a tla ba a sireletsehile matsong a baetapele ba Congress of the People le mmusong e eteletsweng pele ke Congress of the People mme boholo ba matlotlwana bo tla sebediswa ho tlisa ditshebeletso setjhabeng ntlha pele ya bohlokwa ke hore rona jwalo ka Congress of the People re ra re kena pusong re tlo tsepamisa maikutlo a rona kgodisong ya moruo wa naha ho etsa bonnete ba hore qetellong ya letsatsi re kgona ho create mesebetsi for batjha haholo empa e seng batjha fela ho kenyeletsa le batho ba haholo bana ha se batjha fela ba tlameileng ba fumane mesebetsi le batho ba haholo be leng hore bana le malapa ba ka hodimo dilemo tse 35 ba ka kgona ho fumana mosebetsi mmusong wa rona e seng go latela mokga o pusong hona jwale mme ntho engwe hape re tlo tsepamisa maikutlo ko matlafatsa moruo ka ho tshehetsa makala a fapaneng a moruo wa naha jwalo ka a tlhahiso agriculture mme re tsepamise maikutlo hape tabeng ya ho fehlwa ha motlakase ho etsa bonnete ba hore naha ya rona e dula e ntse ena le motlakase ho etsa
ho tlisa matsete ka hare ho naha. Hobane ha o sheba motlakase wa rona ke ona o baleisang boramatsete ho ya dinaheng tse fapaneng tse mabapi ka lebaka la hobane ba sa kgone ho etsa mesebetsi ya bona. Ye nngwe e latelang ke ya hore rona jwalo ka Congress of the People jwalo ka re ile ra bua le nakong ya ho feta re santsane re bua hape le motsotsong wa hona jwale tjena hore kabinete ya rona e batla e le kgolo haholo, mme ke maikemisetso a rona ho tlo fokotsa kabinete ena ho ya ka diperesente tse 50 e le ho thibela hore boholo ba tjhelete bo ske ba ya matoneng le batlatse matoneng a teng a naha hona jwale. E re ke utlwisitse ore letlo le ka ho fokotsa kabinete ka diperesente tse kae? Tse 50%. 50%. Mme o tla utlwisisa hore hona jwale tjena ha o sheba re tlo tsepamisa hape maikutlo ho boloka matlotlo a naha ka ho fokotsa sekoloto sa naha, national debt, e meng ho diperesente tse 77 a GDP ya rona. Mme o fumana hore selemong sena sa ditjhelete ho servisa sekoloto sena sa naha re tlameha re patale tjhelete ka loka 22% ya budget ya naha, e leng tjhelete ka beng ya ho ntshetsa pele naha ya rona le ho thea mesebetsi. Ke nahana hore metsotso ya hao e meraro e fedile. Ntate Nathani re re ho moetapele wa ATM ntate Pani Thwala ka metsotso e meraro fela ke eng tseo le tlo di etsetsa ma-Afrika Borwa e bang a le kgetha hore le etelle naha e pele? A ke lebohe Mantsiwa, ke dumedise bamamedi kaofela ho maloko African Transformation Movement ke re peace in our land, peace in our lifetime. Re le mokgatlo wa African Transformation Movement re na le dintlha tse mmalwa tse re tlang ka tsona baahi ba Afrika Borwa ho leka ho kgothalletsa baahi ba rona hore voutela dikgethong tsena tse re yang re di shebile tsa 2024. Se leng hore ke sa bohlokwa ene se leng hore ke se hlokwang ke baahi kaofela ba naha ke sa ho etsa bonnete ba hore re bone mmuso o senang bobodu ebileng o fanang ka ditshebeletso tse senang tshitiso efe kapa efe. Kaofela rona re tsa maemo a re phelang ka tlase ho hona ka baka la mmuso o re phelang ka tlase ho hona. Mme re le mokgatlo wa African Transformation Movement ke ntlha ya pele ya bohlokwa eo e re batlang ho bona re lokisitse. Ya bobedi ko etsa bonnete ba hore re kenya tshebetsong lenane le bobebe bakeng sa ho lefa ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso le ho boloka tsamaiso e senang tshitiso ho fihla ho bao e ba loketseng le baahi ba rona ba Afrika Borwa. E nngwe ya bohlokwa e re hatellang ena ya bobedi ha ke utlwa hantle ke ena e re bolelang hore re batla ho kenya tshebetsong lenane le bobebe la bakeng sa ho lefa tjhelete ya dithuso tsa mmuso le ho boloka tsamaiso e senang ditshitiso. ha le bua ka ditjhelete tsa mmuso tse lefshwang le bua ka re bua ka di-grant di-grant social grants tsena tse fumanang government. Okay. So re batla etsa bonnete ba hore batho ba loketseng ho di fumana re etse bonnete ba hore ba di fumana ka nako le ka tsela e nepahetseng ntse ba sa di fumane ka nako ana jwale ka makgetlo a bangata mathata ile ngata in terms of the payment tse tlameileng di tswe tsa SASSA le tiehiso e nang le ho ba teng ha o fihla nako ya hore be maqheku a rona kapa batho ba rona ba leng hore ba lokelwa ke ho fumana ditefello tsena tsa mmuso ho ba le ditiehiso tse bang teng. Re bone le diphetoho tse bileng teng ka hara tsela eo meputso e neng e fanang ka teng hore neng ha e sa fumanwa posong neng e se fumanwa ka neng dikarete ke dintho tse leng hore di sitisa maphelo a baahi ba rona ba Afrika Borwa. So re le ATM re tlamehile re tlo etsa bonnete ba hore tsamaiso ya mosebetsi wa mofuta o ke e nepahetseng ene e nang le nako e tsepameng e senang phetoho tsena tse ngata. Okay, e nngwe ke enana ya ho etsa bonnete ba hore re kgothaletsa ho bule difeme tse kwetsweng le tse nyahladitsweng bakeng sa dihlahiswa tsa lehae le dithoto tse re di sebedisang. Ra tseba hore ka hare ho naha ya rona pele re ne re na le difeme ke tla etsa mohlala ka sebaka sena sa Botshabelo le sebaka sane sa Qwaqwa. Difeme tse neng di le mono ne di re hlahisetsa dihlahiswa tse leng hore re di sebedisa ka malapeng a rona, empa ka morao hore di kwalwe ya ba re se re sebedisa dihlahiswa tse hlahang ka ntle ho naha. Ka baka la seo ho la ba hape le tlhokeho ya mosebetsi ile ya eketseha ka baka la ho kwalwa ha difeme tseno tse le hore setjhaba sa rona ne se sebetsa ho tsona. E nngwe e leng hore ke tlhoba boroko ho rona re le baahi ba Afrika Borwa ke enana ya hore tsa bonnete ba hore basebeletsi ba environmental health ba sa sebetseng ba tla fuwa mesebetsi bakeng sa ho lekola dihlahiswa tse fetuweng ke nako tse sa bolokehang le tse sa lokelang ho jowa ke batho.
basebetsi ba environmental health kapa ba sa re bua ka sebetse. Re na le baithuti. re na le di-practitioners tse qualified tsa environmental health but Ba ba ha bana dutse hae, ha bana mosebetsi o ke baithuti ba atlehileng go fumana mangolo lekaleng lena la environmental health. Okay, so ba fumane mosebetsi. ba fuwe Okay. mosebetsi ho leka ho fedisa bothata bona bo re tobaneng le bona ba ditlhahiso tse sa lokelang ho ba teng ka hare ho setjhaba sa rona. E nngwe e re buellang hodima yona ke enana ya ho amuwa ha meaho e utswitsweng e senyehileng e ka hara toropo bakeng sa ho e fetola ba bodulo ba bana ba dikolo ba maemo a phahameng a nang le bophelo ka theko e tlase mme le sebakeng sa kgwebo moo ho na le disebediswa tse etsang bophelo e be bo boleng bo hodimo. E fedile metsotso ya hao e meraro e re hatele pele ho moetapele wa Forum for Service Delivery ke Ntate Potso Motoko. Ntate Motoko, metsotso ya hao e meraro. Nna ke sentse ke qala ke re mesebetsi bakeng sa batho bohle ho tshwanetse ho bulelwe mesebetsi e teng mesebetsi empa e meng ya yona e hatuwe hodimo hobane mohlang e hlayang e fuwa difamili metswalle jwalo jwalo. Jwale ke ntho tse rona re tlo sebetsana le tsona ho bona ho setjhaba sohle se fumana mesebetsi re tlosa le nthwena ya dilemo tse 35 ho ntso tloa fela ntso dilemo tse 35 ba bo 38 le bo 40 ba tle ba sebetse kae hoba ke bona tlile ba tshwereng malapa hailantle mme re ntse re tlosa le nthwena e bitswang experience o ka se lo batla le cleaner go bo matla experience mme ya moholo wa mokana khalafiela kropo sa tseba mosebetsi mothino re ona tabeng tseo tsa mesebetsi re tlo batla etsa bonnete ba hore ka re di office tsa rona tsa mmuso re bone ona le batho ba rona ba qualified ba ya lokelang ho etsa mosebetsi ebe ba sukudiswa ba di-politician di ba frustrated di tlise di-family le metswalle batho ba beya di-managera tsa batho bana ba tseba mosebetsi mpa ba tsetse batho ba sa tsebeng mosebetsi so ka baka leo re tlo etsa bonnete ba hore tabeng ya mosebetsi lapa le leng le leng bonyane le be le motho a le mong a sebetsang ka hare ho lona tabeng ya tlala e kana-kana e teng ka hare ho metsi ya rona le dikoloto e tlameha e fela ha batho ba itshebeletsa ba sa dula hodima ntse kang bo di-grant jwalo di tla etsa moruana lona o kgone ho nyoloha so that mesebetsi e meng e kgone ho hlaya jwale ha batho ba dutse di-granteng re ba welfare state jwale e ka re phuthana fela le batho mona be re sa batleng ho ba etsa ho bona ba kgone ho iketsetsa so wa bohlokwa ke hore batho ba iketsetse ba tsebe ho iphedisa ha re tswa tabeng ya mesebetsi mono ye nngwe wa bohlokwa ke taba ya economy ya rona ya naha ya rona ya South A ko Africa. ebe fielane mono ntate ke tlo fa monyetla o tswele pele ke tshwanela hore ke fetise babenkele hanyane fela ntate ntshwarele. Ke le dimakatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a ditaba ho Lesedi FM ko kgothaletsa hore o mamele mananeo a rona a ditaba moo teng re o fang tsohle tseo o batlang ho di tseba le tseo o di hlokang jwalo ka momamedi re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook ho ka re sala morao re rise mzansi ha o bua ka tse di tshwanang le bo Eskom di-board all the SOEs tsa rona tse leng hore re hloka di-board members re batla process e be transparent so that the public e tsebe hore na ha ntate Khumalo a dutse boarding o tlisa eng tafoleng for Eskom. ACDP dilemo tsena tse 30 tse dileng teng re bapetse karolo ya bohlokwa haholo dikgethong le ka hare ho South Africa ke ha le ntshele la ho thuma hodimo begiswa ACDP le banne karolo ya bohlokwa rona re ke bantsha modimo ka hare ho mmuso wa ka hare ho molaotheo wa naha because now ha re ntsha modimo ka hare ho mmuso ka hare ho molaotheo wa naha re ntsha bophelo le go tla le plaza naha ka bophara hona ho bolela hore ha o kganna o na le theka ke tsela mamele mananeo a Lesedi FM mme ba ile ka Lesedi FM official page le ba itshweletseng toll gate downloada Sunrise ka o lefa kapa ho tlatseletsa account ya hao kganna ka bohlale kganna o na le theka Sunrise karolo ya lefapha la tsa dipalangwang. Tshwarelo bareki re na le dipidisi tse phekolang kaofela mafu a masapo mokokotlo o bohloko ho ruruha ha mesifa e bohloko dipidisi tsena di thusa ho qeta bohloko hape ha di ofe mathata ha o na le matshwao ana wena moshanyana o ne neng ke re go tlantse tsa lebitso la dipidisi tseo maoto a ka le mangwela utlwa bohloko ntse ke metse wena o threshold ke karabo ya masapo le mesifa e bohloko hokahana le diketsahalo tse monate ho wena ka Telkom masekeng ena iphumanele LTE data plan e sa kgethwang ka 449 rand fela ka kgwedi o natefelwe ke 500 gigabytes ka lebelo le haesale ke boleng
ke le dimakatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a babedi ditaba hopola ho hore Lesedi ke FM. itse Ko lenaneo la rona kgothaletsa la makumane a mona la madi kaofela ha lona ka jeno re memme ba bang ba baetapele ba mekga ya dipolotiki ho hlalosetsa wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi hore hobaneng o tshwanela ho voutela mekga ya habo bona. Re memme COPE, ACM, Forum for Service Delivery le ATM. Boholo ba nako ke tlo fa wena monyetla wa hore o ba botse dipotso kapa o ntshe maikutlo ka tseo ba di arolelanang le wena ka jeno. Jwale re ntse re buisana le ntate ke potso Motoko o tswa ho Forum for Service Delivery o santse a hlalosa hore e bang o voutela Forum for Service Delivery ke diphethoho difeng tseo ba tlo di tlisa bophelong ba hao. Ntate o ka tswela pele. Ke ne ke re tabeng ena ya moruo re bona moruo wa naha ya rona o dutse ho melata mme jwale hono ha se ho kgahlisang hobane jwale batho ba bo rona ba lapa ba sokola ba neng ba na le dikgwebo tsa bona di a kwalwa ka baka la batho bana. Jwale re tlo etsa bonnete ba rona batho bana ba re suthele batho ba bo rona batho ba lokela go iphidisa kgale batho ba ntse ba iphidisa ka di ntho tshwanang le bo dishopo bo disaluni bo rekisa bo diaparo ba kenya bana dikolo ba rekisa merogo le bo diapole. Jwale re tlo etsa bonnete ba hore kgwebo tseo tsa mofuta o jwalo di be reserved for baahi ba rona bana ba itlhaelang ka ntle ba sa tlo latela Business Act e reng ba kene mona ka di-investment tsa tjhelete ka lora 5 million ya godimo ba tsebe hore bana menyetla spacing sena ke space ya batho ba hae mona and re se re bone boholo ba dintho tse teng ka rona ya rona ke tse tswang naheng tse ka ntle ka ona marukgo a itswela mo di-Senegal kwana mme feme tsa rona di kwetswe ka lebaka la bona batho bana ba iketsetsa bo di-coke ba iketsetsa di-crampa e leng dintho tseo le mmuso wa rona o ileng wa di fumana ha re ntse re ba bontsha ntho tsena tse ntseng di etsala ka go dishopo tsa batho ba bo rona ho rekiswa bo dijo tse bodileng jwalo jwalo. So re no tjena re tlo kopa re tlo etsa bonnete ba hore dimasepala di nke maikarabelo hore dishopo tse seng licensed tse rekisang tse se molaong di kwalwe completely motho a se ka hlotsa operate ha ka ba operator fela a lokelwe ke tjhankane and then batho ba bo rona ba capacity in terms ya tjhelete hore ba tsebe ho qala dikgwebo ba kgutsetse mo ba tsebe ho fepa bana hobane se kaofela ka ra fumana mosebetsi mmusong re lokela ko re etse batho ba bo rona ba kgone ho kena dikgwebong wa lwa kena matswantle a sa bile a gana le bo di-tavern bo di-liquor stores e leng ntho tseo re sa tsebeng na bona ho tla jwang ba fitlhelle ho etsa dintsa mofuta o jwalo empa e se batho ba mona ha ba mona bona ba ntse ba sokola. Re kgutlele tabeng ya thuto go qala thuto fatshe tloa ho ECD foundation ya ngwana o ya ka ditsebi ba itse ngwana ha le montseno tse nyenyana tseo ke ona mo thuto mo ile bohlokwa teng mme ha ka batla iba le montseo ke mo re tla be re bona mathata re makalletse mmuso ona jwale tjena o nka bana ba di 3 years bo di 4 years ba batla ba iswe ka go di primary school hona ntse di petetsane bana ba sena di space di le overcrowded ba nyenyana ba hlokang tlhokomelo e itseng ba lo fumana thuso jwang mo ba ntse ba hlolwa ko fepa bana ba teng mo dikolong tjhelete tsa di-feeding scheme bana lo tjena ba ngwathelwa papanyana ka sekweletanyana leseng ka soponyana o sa tsebe na iphiwe ka mokgwa o jwang ba hloleha ho monitorang tse tshwanang le tseo ba lo etsa eng ka bana ba banyana ba hlokang sorogo ha ba tlosa ka go di-ECD tseo batho ba iqalletseng tsona hore ba tsebe iketsetsa mesebetsi ba tsebe le ho phedisa malapa a bo bona ka shekole na ba tlosa dintho tseo ba di kwala ho tlo etsalang ka setjhaba se sengata se sebetsang sa di-ECD ba entseng le mangolo a tsona di-ECD tseo empa re a tseba ka hoba ntho tsena tsa matsatsinyana di tsamaiswa ka setswalle re a tseba la mesebetsi eo ba ka ba isa dikolong ha ba lo ba hira ba tseba lo hira batho ba batlwang ke bona so rona re di-ECD tshwanetse di-capacity tuwe ba haelwe meaho e nepahetseng e safe bakeng sa bana ba rona ba fumantshwe le ditjhelete ba etsa service delivery the same apply jwa ka batho ba sebetsang bo CWP ba sebetsang bo EPWP batho ba lokela capacity tuwa ka di-skills tse itseng ha nako bona e fela mo ba tsebe ho kena mesebetsing ya bo dimasepala le bo department metsotso ya hao e meraro e fedile ntate Motoko e re ya ho moetapele wa ACM ntate Sello Shabangu ntate a re lebohe sebudisa ka semoyeng sebudisa ka re ka bua letsatsi la bala dikela empa nnete ya sala batho ba bo rona ba na le mathata motseng mane tlala e kene mme ho hlokahala hore ho tle moetapele a kgonang ho nka diqeto tse molemong wa setjhaba a tla kgona ho etsa bonnete ba gore maphelo a batho a fetola re ka di nka di-manifesto ra di tlatsa ditafole mona ra di beha mona empa ke pampiri fela e ke kenya thusa setjhaba ka letho setjhaba se hloka motho a na le ntsebo le boiphihlelo a tla kgona ho etsa bonnete ba hore dintho di a etsahala ha ke qala nka re mme wa ka mphemphe e ya lapisa motho o kgonwa ke sa hae ka mantswe a mang ho bohlokwa hore ya pele e leng bohlokwa e leng hore mokgatlo wa ACM o dumela ho yona tlasa ketapele ena e matla ya ntate Hlaudi Motshweneng ke ya hore batho ba bona ba hloka mesebetsi mme wa ka ha batho ba ka thola mesebetsi mathata ana a mangata ngata e tla be le qaleo ya tharollo ya ona
hobane ho bohlokwa hore batho ba rona ba thole mesebetsi ke ya bohlokwa eo mme ba thole mesebetsi haufinyana le mo ba dulang teng e bohlokwa haholo le yona eo mme haeba e le dikgwebo tse etsang dikgwebo kore e le batho ba etsang dikgwebo le mmuso kapa di-company tse etsang dikgwebo le mmuso e be di-company tse etsang dikgwebo le mmuso provinceng eo le dimasepaleng tseo tse ba dulang pela tsona ka lebaka leo moruo wa poleke tseo o tla kgona go matlafale mme setjhaba sa moo se tla hlaboloha ya bobedi ke ena ya reng ho se kenne ha batla batho di-experience ntate wa rona o sa ile a bontsha nalaneng ya hae hore ho a kgonahala hore batho ba sebetse ntle le experience mola makileng a sebetsa teng o ne a ba kenya batho ntle le experience mme batho ba ho a tsebisa hore experience e tholwa ka motho ha sa sebetsa ha ona motho a tswela le experience le dikolong tse re dulang ho tsona tse re kene sekolo ho tsona ha re tswe mo re na le experience engwe ke a hore batho ha ba sebetsa ba patalwa hantle wa bona mosebetsi e mong le e mong a sa kgotsofalang ha a kgone ho isa ditshebeletso tse tsepameng setjhabeng mme ha o ka hwa etswa bonnete ba hore batho ba bo rona setjhaba sa bo rona hohle mo se sebetsang teng ka ba dimasepaleng ka ba kae batho ba rona ba patalwe ditjhelete tse ba phedisang ka lebaka leo ba tla kgona ho ntsha bokgoni ba na le bona kaofela ho kgona ho etsahala re le ka bona le mola mone metapelo wa rona na sebetsa teng mo a ileng a la ba qetela ho tu o qosetswa hore o patala batho tjhelete e ngata empa yena o na utlwisisa hore motho o tlamehile a patalwe hore a kgone hore a ntshe boiphihlelo ba na le bona re tlamehile re be setjhaba sena leng batho ba banyanyana haholo ba phelang ka di-grant batho ba bo rona ba theelwe mesebetsi ba kgone ho iphedisa ba itjare hobane setjhaba se phelang ka di-grant re bolaya tsebo re bolaya bokgoni ba batho le batjha ba motseng hobane re fumana hore batho bana ba na le matla a ho sebetsa e nngwe taba ke ya hore ho se ha le ka etswa batho rona ba sebetse ho fihlela kae motho a sebetse ha fela a na le matla a ho sebetsa a tswele pele ho sebetsa taba kgolo ke hore re be le mmuso kapa le baetapele ba kgonang ho thea mesebetsi e lekaneng e tla kgona hore e anele batho ba rona ebile e kgone le hore hape batho ba rona ba sekene ba batla experience ba jotsa hore se ba tshele 35 years e le ntho tse jwalo mme ka tsela eo ha batho ba rona ba kgola hantle ditshebeletso di tla setjhabeng re tla bona le setjhabeng mane ditshebeletso di fihla metsi a tla ba teng motlakase o tla ba teng hobane batho ba tla ba sena mathata ba tla ba sa matho mashonesi a go ebehe fialwane mo ntate Shabangu re tshwanela ho fitisa mabenkele mabedi hopola hore kitse re tshwere dingangisano re memme mekga e fapaneng ya dipolitiki ka kwano ka phapusing ya kgaso ke tlo fa monyetla wa hore o ba botse dipotso kapa o ntshe maikutlo ka taba tsena tseo ba ntseng ba di bua na wa ba kgolwa o ikutlwetse re buisane le moetapele wa COPE re buile le moetapele wa ATM re buile le moetapele wa Forum for Service Delivery re ntse re bua le moetapele wa ACM na taba tsena tseo ba ntseng ba di arolelana le wena o a di kgolwa ebang o batla ba botsa dipotso nomoro ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 kapa o re romelle voice note ho 071 846 0740 e re ke fitise mabenkele ke le dimakatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a ditaba ho Lesedi FM o kgothaletsa ho mamele mananeo a rona a ditaba moo teng ho fang tsohle tseo o batlang ho tseba le tseo o hlokang jwalo ka momamedi re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook ho ka re sala morao re ba sentse ha o bua ka di board all the SOEs tsa rona tse leng hore ke soka di board members re batla process e be transparent so that the public is able to nna ebe o ka thabela ho iketsetsa tjhelete ka thoko kgwebo ya the glass recycling company e hloka dikgalase tse ngata tse bileng dikgalase mo dula re bapetse karolo ya bohlokwa haholo dikgetho le ka rosa yona modumo wa ke ha lentswe le la utho modimo ACD ke lwanne karolo ya bohlokwa hore re ke antsha modimo ka jwalo ka ha tefelo ya mebila e bulehileng e fedisitswe gauteng bakganni ba makoloi ba ke ba hlola ba lefiswa ha ba feta dihekeng tsa Eskom mapone le dikhamera dihekeng tseo di tla dula di bonesitswe bakeng sa merero ya tlolo ya molao mme ho tla nne ho ntshwe ditheka ho di-toll plaza naha ka bophara hona ho bolela hore ha o kganna o na le theka ke tsela ya bohlale e tla netefatsa tefello ya ka potlako hobane o ke wa hlola o ema hore o lefe ha o feta toll gate downloada Sanral app hore o inolofaletse dintho jwalo ka o lefa kapa ho tlatseletsa account ya hao
kganna ka bohlale ke le kganna o na le dimakatso theha mohlophisi ho Sandra, mananeo a ditaba karolo ya lefapha la tsa o kgothaletsa dipalangwang. hore o mamele mananeo a rona a ditaba moo teng re o fang tsohle tseo o batlang ho di tseba le tseo o di hlokang jwalo ka momamedi re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook hore o ka re sala morao re license ha o bua ka Eskom di-board all the SOEs tsa rona tse leng hore re hloka di-board members re batla process e be transparent so that the public lo a dutse hokahana le diketsahalo tse monate ho wena ka telkom ACDP dilemo tsena tse 30 tse bileng teng re bapetse karolo ya bohlokwa haholo dikgethong e karo South Africa ke ha le ntse le utse modimo le dinso ACDP e lwanne karolo ya bohlokwa hore re ka bantsha modimo ka haro ho mmuso wa ka haro ho molaotheo wa naha because now ha re ntsha modimo ka haro ho molaotheo wa naha re ntsha bophelo Momamedi diphehiso le maikutlo a hlahellang mona ha se a SABC kapa Lesedi FM diphehiso le maikutlo ana ke a momamedi ka ho SABC kapa Lesedi FM di ke eketsa jara boikarabelo ka maikutlo a hlahiswang ke momamedi sehlohong sena ho fela ho le jwalo Sesotho ha se toloko kitse re na le baetapele ba mekga e fapaneng ya dipolotiki re memme Cope e emetswe ke Ntate Makalo Nathani re memme ATM e emetswe ke Ntate Pani Twala re memme Forum for Service Delivery e emetswe ke Ntate Potso Motoko re memme ACM e emetswe ke Ntate Sello Shabangu ke itse ke nka maikutlo hao kapa dipotso tsa hao na wa ba kgolwa baetapele bana ha ba ntse ba arolelana le wena ditaba tseo ba o tshepisang tsona e bang o ba kgetha dikgethong tsena tse tlilo ba ka la 29 kgweding ya Motsheanong e re ke Okni ho Ntate Choma dumela ntate ka mo hon ke tsela foka ntate le go kopa go tla me ga se ka fela mo re ke utlwa hore ba bona ba bua ka hore ba tla re be le ditsebeng e a go re phamisetse lentswe ntate wa nkutsanne e o ka tsela pele ntate bona ba bona hangata ba bua ntho e tshwanang le ba re job creation jana mo ne ke kopa go botsa bona ba se etsa ka tsela e jwang e papaneng le ANC e ne e etsa ene hape ya o tlatela go botsa rena kana mmuso wa rena mona o laola ka tsa judgelo ya rona bone ha ke itse ba bua ka rena ba tlo tsa wa re mmuso wa rona o tso ka molao wa rona o re kgone go mona petolo e re batla ya le bua aushwa a Ntate Choma ke sokola ho utlwa ena bobedi ha ke a utlwa letho ya pele ka re o re dintlha boholo tseo ba di buang ke tse bueng ke ANC ya bobedi ke sokotse ho utlwa ntate ya bobedi re phela ka tlasa molao wa o bitswang dashlo wa maroma e le mona go ba borokolane ha nka government o se tsamo o fetile molao o re kgone go fumana petolo o sena tsiwa e re batla ona yo ala re so thole petolo e re batla re le ma mohala wa o hana Ntate Choma le ka ho letsa hape ke a bona le baetapele ba ka mona ba ferekane ntse re shebana hore na re kgona ho utlwa le hona le ba kgonneng ho utlwa le tla re tolokela ho hang fela nna ke sokotse ho utlwa hore e bang baetapele ba bang ba tshwanela ho araba be ba utlwile hore ba tshwanela ho araba ka tsela mofuta ofeng Mamedi o teng hape mohaleng Mamedi dumela Mamedi khotso okay re tla nka mehala e meng Mamedi dumela Mamedi khotso re tla ka ntate okay tsala pele ntate ko pa hore ke ka ba ka pele ba mo wena mo mme wa ha ene le re ba ka pele ba tshwele ke hore pele hantle na ba tsantse ba la ntse hore mmuso o le mmu o ska ba mmuso le monna ka ena ba ya tang ya gore ya le ba ro le tshele ke na ha ba bona ba se go ka wanda ipatla le tse go pele ba ya thusa batho gore batho ba kgone ho pele ya le ke menga ke ha re menga da pela ya le batho bana ka o fe ba lwana ka collision with wali wana hautana tayo parlamenti kama galan tutela di collision is la peliti le ko pa ora no la ha ko tan aba ke muso le mu wepen tre e fili for ba kaniti
ka lebo re le buila holo e re qoqwa ho ntate Masuwa dumela ntate Osman Kiwa ntate ya da ni ba ha mo di ba eta pele mona ibele meralo ya bona kapa manifesto ya bona ba shebile bofokodi ba mokgao o busang hobane utlwa e ka ba shebile bofokodi ba ketapele ba hona jwale tjena hore ka be ka ditsa hore re tla go e hlakile ntate Masuwa re le buile haholo e re pelekeng ka melaetsa eo o e rometseng ka voice note ho WhatsApp ke dumelle baetapele ba rona hore ba rabetse na tse hlahisitsweng ha ke batle di be ngata ebe jwale ha le sa kgona ho tseba hore le qale ka le qetelle kae ha re di nka hanyane le tla kgona ho di araba ka tatellano eo re qale ka wena ntate Makalona Thane wa Cope dintlheng tse hlahisitsweng ke ntate Choma o boletse hore boholo ba lona le ntse le bua ka dintlha tseo ANC le yona e di tsepamiseditseng maikutlo e mong o boletse hore hobane ngo sa be le mmuso le mong ho ska nna ba le mokgwa ona hulelwa kwana o mong le ona o hulelwa kwana ntate Masuwa o qeta o bolela mona hore le yena o ntsa hlokometse hore boholo ba dintho tseo le di buang ke tsa ANC bile ka ga le shebile bofokodi ba ANC le sebedisa bofokodi ba ANC ho bua ka di manifesto tsa lona ke a leboha mme Mantsiwa ntlha bohlokwa ke hore rona jwalo ka Congress of the People ho a ra sheba hore na mokgatlo ona o busang hore na o etsa diphoso difeng empa seo re shebileng ke hore ke eng eo rona re tlang ka yona ho ntshetsa pele setjhaba e seng hakalo hore na ba etsa diphoso ho kae hobane ntho tse re di shebileng ke tse amang setjhaba ka kotloloho ke ka lebaka leo re buang ka dintlha tsena tse re buang ka tsona ka go manifesto wa rona tabeng ya job creation jwalo ka ntate Choma a butsitse hore na re tlo etsa jwang ka taba ya job creation re tlo e fihlela jwang job creation ke hlalositse mona jwalo ka Congress of the People taba ya pele re tlo tsepamisa maikutlo hodima ntlafatso ya moruo wa naha ho etsa bonnete ba hore e bula monyetla wa mosebetsi mme hape re tlo etsa bonnete ba hore motlakase o ba teng e le hore difeme tse ngata di tle kgone ho etsa ho create mesebetsi ka rona ntate Nathani re tlo tswela pele re fela ke fitise mabenkele ka pelenyana mohlomong ka tsatsi le leng o tla mo rekela palamonwana eo a e batlang e le ka nnete kapa ka tsatsi le leng o tla mo ahela komputara ya dipapadi ya ditoro tsa hae kapa morao hao o tla fumana katara eo kgale a ipona a e bapala o emetseng tsatsi leo le fihlile bakeng sa mabenyane technology dipapadi disebediswa le eng kapa eng o sa batleng ho emela reka thepa ya boleng botle e ratwang cash converters mme o fumane tiisetso ya dikgwedi tse tsheletseng etsa hore bophelo bo etsahale ka cash converters we buy we sell we own cash all the extra savings ya Shoprite e o tlisetsa dikoloto tsa tjhelete process e ka hodimo ho sekete jwalo ka 10 kg ya soy basement ya Specorize le snowflake flour ka 349 rand boraro ba tsona 1 kg ya blossom light dilemo tsena tse mashome a mararo tse bileng teng re bapetse karolo ya bohlokwa haholo dikgethong le karo sa ke ha le ntjile la o train di le ntsho ACDP le bane karolo ya bohlokwa hore re ke antsha modimo ka hare ho mmuso ka hare ho molaotheo wa naha because now ha re ntsha modimo ka hare ho mmuso ka hare ho molaotheo wa naha re ntsha bophelo re ke boele ke o amohele mamedi wa tshebeletso ya Lesedi lenanong lena la Makumane a mona le mane ntate Makalo Nathani ho tswa ho Cope o ntso hlalosa hore le tlo etsa jwang ho theha mesebetsi fela nna thasello ya ka ke hore le tlo etsa jwang ho hodisa moruo wa naha ho bona la ka ke ntho e thata hakale araba mamedi pele o tlatla ho yena ya ka ke a lebo ntlengwa hape re shebileng mabapi le ho theha mesebetsi ke hore re batla ho tlisa diphethoho molaong ona o bitswang ka hore ke Skills Development Levy Act number 9 of 1999 e le ho dumella boramesebetsi ho hira batjha ba entseng dithuto tse phahameng di-university le di-university tsa technology ba sa sebetseng ho tla ba kwetlisa e le hore ba hlophisetswe ho ka hirwa di-company tse ding so Skills Development Levy Act e tla thusa tabeng eo ke ka lebaka leo re tlo tlisa diphethoho molaong oo
tabeng ya economy ka mantswe a mang ha ba se bana le tsebo ya mosebetsi ba tla hireya ke yona ntho e le batlang hoba ke re araba potsong ya hore le tlo thea mesebetsi jwang hantle haholo a ke re utlwisise hore di-company tse ngata di utlwe di re di batla experience so ba tla e fumana ka experience ba tswa sekolong jwale rona re le Congress of the People re Skills Development Levy Act e tlamehile e fetolwe ho fana ka monyetla ho boramesebetsi ho hira batho bana jwalo ka di-interns ba trainwe ba hlophisetso ba bewa boemong bo ka bona ba tla hireha ha bonolo ebe re createile mesebetsi mme ka nako e ba ntse ba etsa di-interns tseno ba tle ba fumana moropotso o mong o itseng ke tsela e nngwe ya ho creata mosebetsi ho ya ka mokgwa rona jwalo ka Congress of the People re shebileng ka teng hobane ke ne ke hle ke tlotla ho yona taba ena ya experience ke mekga e mmedi e buileng ka experience hore batjha kapa batho ka kakaretso ba batlang mesebetsi ba ske ba batla experience ka mantswe a mang boiphihlelo be ke ipotsa hore na hona le company e tla batla ho hira motho a sa kgoneng ho etsa mosebetsi ke ka lebaka leo re na le tharollo ya potso eno ke ka hoo ke tshonjalo ke re o sontso o e arabile potso ena ya experience mamedi ke itse ke tlo nka mohala wa hao ho 086 0003084 kapa o re romelle voice note ho 071 846 0740 e re ke ho moetapele wa ATM ntate Panithwala o arabe maikutlong ana ba mamedi ke le Osman Singh se nka se hlalosang gore for dilemo tse fitileng tse 30 na ya rona sa le etellwa ke mmuso o le mo hore na ebe o tla hlaya dipotso tsa hore ke ka hobaneng re sa kopane re le mekgatlo ya dipolotiki re ska nna ra ikarola ka tsela e re ikarolang ka teng ha nako ntse e tsamaya mokgatlo o motho e mong modudi e mong le e mong wa Afrika Borwa o ba le pono ba le yona go ka go tsamaiso ya mmuso wa rona ke ka ho le bona go hlaha mekgatlo e meng ya dipolotiki e batlang e sa dumellane le tsela eo mmuso wa rona o tsamaiswang ka ho ke pono kapa ke tabene ya hore ke batla ho ba moetapele jwale ha ke batla ntse ke etellwa pele hence ke re for ka ho ya ka dilemo tse 30 tse fitileng re sale re etellwa ke mokgatlo o le mong re ithutile tse ngata tswa mo diphoso re di bone ho motho a le mong ke ka ho re nang le tsebo le kutliso ya hore na re ka kgona ho di lokisa ka tsela e itseng rona ba nang le tumelo e fapaneng rona re le mokgatlo wa African Transformation Movement re dumela lentsweng la hore motho kwa modimo ntho tsohle tse tswang lefatsheng monana ha o le moetapele ka hare ho mmuso o tlamehile o etelle setjhaba sa na ho ya ka tsebo le kutlwisiso ya hore motho kwa modimo a se wa ho mo own and ha o na le mo ho na le bothata teng bo kopana le bona ka hare mmuso nahanela maikutlo a batho pele so ke ka ho re kgonneng le rona re jwalo ka mokgatlo wa African Transformation Movement re emelle ka thoko re ye re lo emela badumedi re lo emela batho ba tumelo tse fapaneng ka hare ho mmuso ya rona lo kenya tsebo enana ya hore na mmuso o tlamehile ha o tsamaisa maphelo a batho o be le kelello enono ya hore ha se batho ba rona bana le emela batho ba ditumelo tsohle mme ka re kgetholle ha re ba Kriste ha re ba tumelo e itseng empa re emela ditumelo kaofela tse teng ka rona ha mmoho le setso sa rona hobane ke ne ke utlwa ho hatella tabeng ya modimo haholo a ke re nna le wena re tlo dumellana hore ho na le batho ba sa dumeleng ho modimo le bao ba sa dumeleng ho modimo le ba emela wa tseba e bobebe jwang ntho e phapang eno o fanang ka yona tumelo kaofela le ka tsela tse di fapaneng ka tsona re fa se re dumelang ho sona le bitso le fapaneng rona re tla re ke modimo ma muslim a tla re ke Allah ma rasta tla re ke ja but ha o ka thola wa sheba kaofela ke tumelo ya semoya e releng ho yona kaofela empa fela re fa mabitso a fa a ke re hona le ba dumelang tumelong tsena tsa lefifi ke yona ntho e ke batlang ho e hlakisa hore le bona le ba kenyeletsa motho e mong le mong ha fela le moahiwana ya Afrika Borwa ha o etsa se leng se molaong tumelong ya hao o tlamehile o be le moleo le kemedi ya sona ka hare ho mmuso okay tsela pele o hlalosa ntate so ke ne ke le ka ho hlalosa yona ntho eno ya hore na mmuso wa rona re batla ho kisetsa ntho ene re bitsang ka hore ke transformation re fetole dikelello tsa baetapele ba re nang le bona ka hare ho mmuso re etse bonnete ba hore mmuso wa rona o beha batho ka pele ha ke tla ho enana e ntate ya botsitsing ya the Dutch law e ntse re phela ka tlase yona ka 1994 ha no kgethwa ho no lwanela democracy no lwanela tokollo ka tlasa kgatello ya makgowa ke seo le Afrika Borwa la se fihlella ka dikgetho mme for the past 30 years re fumane hore na melao e re beileng ene neng re votela ka 1994 yes e teng empa ha e sebediswe ke yona phetoho ya rona e tla re tlosa ka tlasa Dutch law ena e batho ba llang ka yona
re na le di-policies tse very good ka hara country ya rona, but implementation ya tsona ke bona bothata bo boholo. So lona le tlo fihla le di-implement. That's the one thing. Ha le fetole le ga le sebeditse mokgwa o busang mara re rona re di kenye tshebetsong. Ha ba sebetsa because molao o tlo so be. Molao ka so be o bo sa o phethahatsa. Okay. Ha o ka o beya o ka kgabisa maneno wa ba motla mara ha o sa o phethahatsa it means ha wa sebetsa. Okay. E re ya ho ntate Potso Motoko wa Forum for Service Delivery ha ra re ba maikutlo ba mamedi. Justice system ntate a buang ka yona bona re bona go le ka ga constitution ya rona ya country go ntsona le bothata go na le melawana ntse ba tla go fetola jalo ka mohlala o moholo gona re tlo qala ka ona ko ona wa South Africa ke a mang le mang a dulang ka ro yona South Africa na le beng ba yona jalo ka country ngwe le ngwe na le beng ba yona so sa na le melao ya mofuta yo tshwantse re tlo bona gore ya lokiswa jalo ka ona wa Business Act o ntso tsamaelana le constitution ya na gore batho bohle ba na le tokelo ya etsa dikgwebo mare gona re tloetsa bonnete ba gore melao e fang ba ai ba mona priority ke yona e tlampele so go tshong gore melao mo gona le mo gona re tlo bapala karolo na bele re tlo ilukisang haholo le taba ene ya gore batho bang molao o no tshena mosadi wa justice o sa bona a sa kwetso matlo mosadi wa justice ke Shamila Batwe ke yeno a se tshwantsho se mona se beuweng se o thweng ke justice a tshwereng se ka a ke wa ne pele go no tla mosadi wa justice ke hore a ke rona go itso mahlore a ska kgetholla empa ka sheko lena gona re bona go sa gona go kgetholla ona le case gona go sebetsi hore o e bonena e sebeditswe ya ka favor hono sa hloka lebe yentswe ka tsela e itse but le teng ya ke dintse gona tla re todusa di judge di be independent ka mantsoma go tlolo ba interference ya bo dipolitiki go tshoswe di judge di rwa kuwe we se tshwantsho se kena ka eta beng o buang ka ke ne ke tlhagisa fela justice system ya rona e ska hlwa ebe e ska ba hlakoreng la mang kapa mang molao wa apply mo thile ma ku utswitse ha ke ye khotho e felle mono ntse tsala jalo lana jalo ona le ba bang bo fumana taba tsa bona di sebetswe hantle ka tsela ne paetse o hona bona letso a bona le tswa yong ne ska go justice system ya rona e ona le ba khona go kgethelwa ba bewang hantle jwale he rona re tloetsa bonete ba go ntse o di lokisetseno ha ke eo ena ya mokgatlo o le mong re ke ga ba mokgatlo o le mong hobane jwale mekgatlo e meng gale le teng ka go parlamente ka go disija ka go di masipala ha di ka ba tsaetsa letho ka o tlalea ditlokotsebe tsena tse di senyetsa setšhaba tse so rona re teng re tloetsa bonete wa batho ba nke maikarabelo ba ha e bohlokwa la bulwe di case tla be re na le access to the document tseo till today re la nna ga sokola tse di mara la nna ga lwana o bona gore re le civic movement re lwanne o bona ba ai ba khona of mapa ka mantso man le dumela pusong ya kopanelo puso ya kopanelo ke yona ba jala ha o so busa o le mo kapa o so busa ka tsela e senang batho ba kgonang go bona gore na o tsamaya jwang o tla etsa ratase jwale rona re dumela ka nnete re tshwanetse nne re shebane e qakile Joburg Metro e qakile Tshwane e qakisitswe ke batho bana be ke reng ke mekgatlo e gale le teng ka go bo legislature mare sa ka etsa letho sa le ba dutsi ka mo ha ba bui for ntse o tsuwa ka mo ha ba bui go a senywa ka mo di project di faitsi teng ata haholo ha ba ka ba khutla ba loetsa go be le accountability ha ba ka ba tsama ba lo bula dinyewe kgahlano le disenyi so rona ke se rona re tla go tlo sekenya tshebetso fela ha ke dumele hore ha ba bui ba bua re tlotse re bona ha ba tshwere magotla a bona ba leke go seholla tse ding tsa dintho tse tswang ke megaemeng ke dumela hore majority ke yona e ba hlolang kae ha re ye ho ntate wa ACM ntate Sello Shabangu ha ke le boetse botsaka rona re le mokgatlo wa ACM re tlo kopa setjhaba sa South Africa le ba Iva Freestata hore ba kgethe mokgatlo wa ACM o be pusong ka kotloloho mme ba kgethe mokgatlo wa ACM fela ke a tla mo no le thekisa le bue hore re kgetheng o ba re tlo letsetsa tjena go tlo phethela ka ke aga ba tabena coalition hantle okay yes ke aga ba taba coalition hore rona re dumela hore ho se ka ba le coalition ho be le puso e tsepameng ya mokgatlo o le mong mara o nahanelang kapa o behang ditabatabelo tsa setjhaba se sotleileng sa South Africa ho feta mang kapa mang so that ho kgona hore se nke diqeto tse nepaetseng tse tla kgona hobane ha o ka sheba maano a rona a batla hore puso e etellwe pele ke mokgatlo o le mong hobane ha re bua ka 90% local re tla be re o bolella re ha re batle ho bona kapa re fumane company e tswang di provinces tse ding e tlo tendera Free State while batho ba Free State ba le teng ba sa kgone ho tendera so
e tla be e se 90%. Jwale o tlo thola hore ha re entse coalition maybe mekgatlo e me e tla be e dumela ntho eo. Jwale rona re dumela hore sebaka se seng le se seng tlamehile se be le mokgwa wa sona wa hore se hlabolohe, mme re se ke ra iphumana batho ba bo rona. Ke ka hona re batla go le Free State e kgone ho hlaboloha, hobane ha o nka motho a tswang provinceng e nngwe o tlo mo fa tender ya di-million Free State, o lo e spenda tšhelete boholo ba yona mane ma tswang teng. Jwale o fumana Free State e salantse le puo, o sietse bana ba banyane ba ileng a ba hira ba mmalwa, o fumana go le ditshebeletso e le hore ga rena batho ba nang le bokgoni ba high provinceng ya Free State. Re kampa ga sebedisa batho ba nang le bokgoni, hona le ba senang bokgoni, hona le go relate motho provinceng ya Gauteng ya nang le bokgoni. Ke ka hona ke tšhomme wa kere ha o na le mmuso e seng wa kapanelo, mmuso o tlamehile o be le matla ka ketapele ya ona hore o etse batho ba nang le bokgoni province hore province kgona ho hlaboloha. E ske ya re hobane batho ba sena bokgoni mmuso bo re re tla lata batho tswa ka ntle. Tlamehile mmuso o be le matla a hore o fetole batjha ba teng ba nang le bohlale ba nang le ntho tsohle, o iketsetse batho ba nang le bokgoni so that setjhaba se kgone ho hlaboloha. Hobane re avoida le ntho ena ya hore o tlo thola ho ntse o ho latwa mamang ho tswa overseas a tlo re etsetsa ntho e itseng South Africa. Re dumela hore South Africa e tlamehile e be le bokgoni ba hore e nke batho ba South Africa e ba be boemong boo e leng hore e hloka batho ba boemo boo. Re se ke ra tlameha ho lata ntho ra lata batho ba tswang ka ntle hore ba tlo re thusa. Re na le bokgoni, re na le batjha ba rona ba badileng ba tlameha fela hore ba mmuso o ba equipe ba kgone ho ba hantle. Ha re ya tabeng ya justice rona ho ya ka rona justice molao o ntse e sebetsa hona jwale e hloka fela hore e matafatswe mona le mane, mme e etse hore e ske ya ka leeme, mme e be melao ya ponaletso. Hobane re fumane hore ka justice system hona le mo re bonang mona le mane hore melao ya rona e tsamaya e ba lekeke, hobane o keke ya re o le moahi wa South Africa o le judge for that matter o bo gona ho dula ka pela commission o tlo qosa moetapele ka hore o hirile batho ba bangata ma company ya sebetsang ho yona, mme o patala batho haholo e le ntwe re hlokang hore batho ba rona ba hlabolohe. Hobaneng o ba le bothata ha motho a patala batho tšhelete tse ba phedisang? Hobaneng o ba le bothata ha motho a hira batho hore batho ba kgone ho hlaboloha maphelong a bona? So re fumana hore e baya ntho justice system ya rona e tsamaye ba biased somewhere somehow. Ke mo fela mo tlamehile ho be le ditukiso mona le mane mo ile go tlamehile ho dule fatshe. Empaneng ke a leboha mama. Mamedi re ntse re tshwere dipuisano le mega e fapaneng ya dipolotiki ke itse re memme COPE, re memme ATM, re memme Forum for Service Delivery, re memme ACM. Re letsetse nomorong ya mohala ya 086 0003084 o re romelle di voice note ho 0718460740. Hopola hore ke itse lena la Makumane a mona le mane le tlo fihla pheletsong se le moyeng sa hao ka hora ya botshelela. Fela ho tloa ka hora ya botshelela ho fihlela ka hora ya bosupa re ntse re na le baiti ba rona kena mane ho YouTube le Facebook re teng ho official Lesedi FM re tswela pele le baiti ba rona. E bang o batla ntsha maikutlo kapa o batla ba botsa dipotso o amohetswe a ko re letsetse nomoro ya mohala ke 086 0003087 kapa o romelle voice note ho 0718460740 o re romelle le dikgatiso tsa video re a di ananela re romelle le dikgatiso tsa di video na wa ba kgolwa ke ba file sebaka ba bue ba tlo le etsetsang a ba no le etsetsang wa ba kgolwa na re re mamele di voice note. Khotso Usmantsiwa Mofokeng ntse ke ba mametse mekgatlona e menyane ya dipolotiki ntho tse ba di bua kaofela ba ipuela fela batho bana ba dipolotiki ha o le mekgatlo e menyane ke mashano kaofela ntho tsena tse ba ntse ba di bua hona nnekse ba tla etsa Usmantsiwa Mofokeng ntho ba shebile moholo Usmantsiwa ke hore ba fumane ditulo ka ga legislature ba tseba go gola kgwedi le kgwedi. There's nothing they can do ba ipatlela fela ditulo ba tsebe go gola ha ona nnekse ba ka ba etsa ke nna fusi ba phakisa ka mona ka botshabelo ke a le bomme wa re le buila holo ha re nke mong Khotso Mantseua ke ntate ga sanekane ka mona ka Bolomfantene pereng e tsho se ngata Caleb Motsabi ke batla ke dumellana haholo le ntate wa ACM ha hlalosa ka taba ya experience hobaneng hoba hona jwale
re dutse ka di-code 14 re batlwa ka di-experience empa batho ba ka ntle batho ba tswang ka ntle naheng tse ka ntle ba tla mona ba sena experience ka di-license tsa bona tsa masenke ba fitla ba nkuwa difeme tsena tse nang le dilori di tletse batho ba ka ntle bontate ba South Africa ba dutse ka di-license ke e mong wa bona ke dutse ka license ka mona ke a hodimo le tlase ke tsamaisa di-CV ha ke fumane mosebetsi mara ha ke sheba company re itletse ka batho ba ka ntle 80% ke batho ba tswang ka ntle. Thank you. Dumela Osman Tsewa le Moifo mo ha mmoho le bontate. Nna ke ipotsa fela hore na ba sitwa keng ho kopanya matsoho le mokgatlo o busang ba thusetse re utlwe ho thwe mokgatlo wa ATM kwano butse difeme tse ka botshabelo batho ba sebetsa tle re bone ka mahlo e seng re utlwe ka ditshepiso tse re tsebang ba keke ba di phethisa le gale ke a leboha rata Maria mona Fijon Scroll. Re lebohile haholo ke sebeletsa nakong hobane sentse re tlo le phethela lena la Makumane mona la mane se a le moeng sa hao fela a ko potlake roma ngwana lebenkeleng ka pelenyana fela o rekele data hobane re tlo fumana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba Facebook le YouTube re ntse re tsala pele ho fihlella ho renyane ya bosupa e re ke fe moetapele ke gola le mong a rabelle dintlheng tsena ebe re kwala lenaneo la rona sa le moeng ke tla fa ba bang monyetla wa hore ba tle ba arabe ha re se re le ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba ke qetetse kae ho ntate Nathani e re ke iqale ka mona ke qetetse ho wena o dula o tsaka nako o dula o batla nako e ngata ho feta ya ba bantate ha re iqale wena he ka metsotswana fela no taba ya bohloko ke hore ha ono etsahala hore ebe re ka kopana le mokgatlo o busang sepheo sa rona ke ho tlosa puso for 30 years over 30 years sepheo ke ho tlosa puso ho tlosa puso e hobaneng for the past 30 years ba dutse ditulong mme sheba naha ya rona e ho kae hona jwale tjena ditsela di senyehile metsi hayo motlakase ha o dintho kaofela di senyehile that is why re le mekgatlo ya opposition re batla ho tlosa pusong ha re batla ho sebetsa le ona ha fela le ka ho tlosa pusong ona tse re ha re batla ho tlosa pusong e le hore re tlise ditshebeletso ho setjhaba ho etsa bonnete ba hore setjhaba se fumana mesebetsi se fumana ditshebeletso ke sona se re shebileng jalo ka Congress of the People mme ke ka lebaka leo re batlang hore batho ba re kgethe ha o sheba hona jalo tjena meedi ya rona ha ya sireletseha ho ikenelwa fela ka ha rona ha ya rona mme batho bana ba tshelang meedi ka tsela e seng molaong ba qetella ba etsa ditlolo tsa molao ka hara naha ya rona ebe ha ona mo re kgonang ho etsa bonnete ba hore a ko ebe fielwane mo ntate Nathani mabedi hopola hore thapa makajeno nano la matshohlo le tlo haswa ka otlolo wa ho tswa City Hall ka ro masepala wa Mangaung Metro Free State mme le mo mekga e dipolitiki e tla bua ka meho ya yona ya dikgetho manifesto ho tsepamisitswe maikutlo haholo ntshetsopeleng ya batjha iponahatse City Hall Mangaung Metro pele hora ya botshelela phirimana kajeno hore ha lenana o le qala ho reng ya botshelela o bo fumane setulo o dutsi fatshe o emetse ho nka karolo lenanong lena la bohlokwa bophelong ba hao matshohlo e pakeng tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa phirimana kajeno hlo ye ka pele mono e re hora ya botshelela ha e otla o bo so fumane setulo o dutsi fatshe ke itse re tswela pele ka lena la Makumane a mona le mane ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba Facebook le YouTube e re ha jwale ke suthele diengwane moeti a re ballite ba tsa hora ya botshelela Mamedi ke nna mosi wa tshweu madwa ditaba kwano tshebeletsong ya Lesedi FM ke Monne fumana ditaba tsa hora le hora mo teng go tlisetsa ditaba tse tsahalang lefatshe ka bophara mmoho le kwano Afrika Borwa dipapadi tsa moruo mmoho le bolemi tsona tse fumanang tsona hora refa mekgaena monyetla wa ho bua le wena mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi hore hobaneng o tshwanela ho e voutela dikgethong tsena mekgaena e bua ka tokomane tsa yona tsa mohuo wa dikgetho manifesto kapa maano a mekga a tlo rarolla dillo tsa lona ke itse re na le COPE e emetswe ke ntate Makalona Thani re na le ATM e emetswe ke ntate Pani Thwala re na le Forum for Service Delivery e emetswe ke ntate Putso Motoko
re na le ACM e emetswe ke ntate Sello Shabangu. Ntate Nathani o nontse o tswela pele ho hlalosa o arabela dintlhong tsena tse hlahisitsweng ke babamedi. That is why re reng ba kgethe rona jwalo ka mokgatlo wa kganyetso Congress of the People ho etsa bonnete ba hore tlisa ditshebeletso tsena jwalo ka ke hlalositse o tla hlokomela hore even le hore re tle re kgone ho lokisa taba ya tshireletso ka rona ha ya rona o tshwanetse re qale seponeseng di security agencies tsa rona di na le mathata o tla hlokomela hore since democracy ha hona national commissioner e kileng ya qeta theme ya yona ya office kantle ho George Fivers ka mora George Fivers ka ofela e sele matse ba tloswa ka corruption so tsontse re lokise ho tloa hlohong ya seponesa ho ya tlase ho etsa bonnete ba hore batho bana ba etsa mosebetsi ba sebeletsa setjhaba tshireletso e ba teng re ke ra hlola re dumella hore setjhaba sene se bolauwe tsatsi le tjhabane le dikelang ke ditsotsi e le hore maponesa ha kgone ho etsa mosebetsi wa bona ba tshware ntwe because ba se ba tlwaetse ho iphumolela fela because ba bone ka dihloho tsa sponisa hore ha o etse mosebetsi ho itjella ditjhelete fela so rona jwalo ka Congress of the People ha re kena pusong re tla fitla re lokisa dintlha tseno kaofela re etsa bonnete ba hore batho ba sireletsehile mesebetsi e teng metsi a teng a hlwekileng a nwehang eseng ana re a fumanang dipompong tsa rona o fumanang ekare ke dikgwerekgwere so ke seo re buang ka sona jwalo ka Congress of the People mme re batho ba re kgethe Ki itse o re romelle voice note ho 0718460740 kapa o re romelle khatiso tsa video re lekole hore hona le ba rometseng di voice note re khona ho utlwa hore ba botsa baetapele ba bona dipotso di feng ntsha maikutlo ka puisano tsena tseo ba ntseng re bua ka yona ha jwale ki itse re memme mekga e fapaneng ya dipolitiki kwano ka phaposing ya kgaso re tlonka maikutlo a hao ka di voice note le ka di video ebe renka mohala wa hao ho 086 0003084 ke batla ho lefa nako e lekaneng ya hore le buisana le bona le ba botse dipotso le buisana le baetapele ba lona le ba botsa dipotso mo le sa hlakelwang teng 0718460740 kapa 086 0003084 ere ke khutlele ho dintlheng tseo le di hlahisitseng pejana ntate wa ATM le hlalositse hore le tlo lwantshana le bobodu a ko hlalose hore lona le tlo etsang ho lwantshana le bobodu e ntse le ntwe tshwanang le moruo e kakile haka mo lapeng Afrika Borwa rona re le mokgatlo wa African Transformation Movement ntlha e bohlokwa e re emeng hodima yona ko bona hona le kgotso ka hare mmuso wa rona re mokgatlo wa kgotso rona ka borona ke ka hore kgothaletsang le maloko a rona hore immediately re kena ka hara mmuso molaetsa wa pele go lo tsamaisa ka hara mmuso wa rona go etsa bonnete ba hore hona le kgotso tsamaisong ya mmuso wa rona lebaka le etsang re tjholjenana ke lena the reason re bonang ditshebeletso di sa fihli bathong kapa re bonang diketsahalo tsena tse sa kgotsofatseng tse etsahalang ka hare mmuso wa rona ke ka lebaka la dintwa tsena tse kana tse re di bonang ka hare mmuso the only problem e teng ke hore fela mekgatlo e re busang e laolang naha ha e utlwane ka boyona mme ya thibelana ebile ya sitisana hore ka phethahatsa melao ena e teng ya rona ya naha corruption ena e kana e re bonang e etsahala ka hare ho mmuso ha e etswe ke hobaneng hona le batho ba nanang ho bona ba ka hlalefela system ka tsela e itseng no ke ka lebaka la hobaneng ha hona kgotso ka hara tsamaiso ya mmuso wa rona e mong le e mong ha kena ka hara mmuso o kenella mpa ya hae ke dillo tse re nang le tsona tse setjhaba sa rona se lang ka tsona hore ha re di fumane ditshebeletso empa tjhelete ya ho tsuwa ya jowa manene ka hare mmuso ba kgona jwang batho ba nona ba je tjhelete ka bolokoloi ko baneng ha ba kgotsofala hona le ntwa e ba e lwanang amongst themselves e etsang hore ho sitisehe le sena se leng hore se tlamehile se fihlelle baahi ba naha so rona re le ATM re fe monyetla wa hore re kene ka hara mmuso re qale ka ho transforma tsamaiso ya mmuso wa rona pele hore tsena tsohle tse ntseng re di tshepisa kapa tse ntseng di bua ke batho kaofela hore na di tla etsahala di kgone hore di etsahala re na le tsamaiso e nepahetseng ya mmuso wa rona dintlha kaofela re ka di beya monana and se seng hape se ke batlang ho se hlakisa ke seng hore rona re le ATM ha re tle ka ditshepiso bathong ha hona letho le re ka reng re fihla mono re go motho ha re kena mmusong ke sena le sena se re lo se etsa se tshwarehang kapa se re tla se bona ka mahlo
because ke ntho e sa le etsahala for the past 30 years after democracy re ga fua monyetla o nana wa re be le tokelo ya ipuella lo ntsha maikutlo a rona re a ntsha dilemo tse hlano tse ding ka nako ya dikgetho empa hona le thole le phethagala ke ka go rona re ha ke re feng mokgatlo o tlisang phethoho ka hare ho mmuso wa rona monyetla wa re tlo kgona hore tlo tla o addressa di-issue tsena tse sa le re di reisa empa ntse di salla morao kaofela ntate Nathani mona o bua enana e leng ya bohlokwa ya our border system management ke problem e kgolo eno no fana ya rona if re sena proper control ya meedi ya rona le keno kapa ho tswa ha dintho ka rona ya rona then re tlo dula re lahleha fela re ke re iphapanya taba ya hore letona lefapheng la ditaba tsa selehae Home Affairs Aaron Motsoaledi o tlile ka maano a itseng hana jwale re na le Border Management Authority ke lekala lena le ikarabellang taolong ya madiboho le bona bo jwang tshebetso ya lona wa tseba ho bohloko ho tla ka ditharollo tsa dintho tse ka rentseng nono mathata sa le teng empa le go nona le monyetla go ka thibela mathata na go ska etsa batho ba qalong ntho ena e etsuwang hona tjena ya o tlisa di organization kapa dintho process tsa mfuta o nona di Border Management Authorities di tliswa ko baneng ho so hlahile mathata at the moment mara ke a tloello ha sa le teng a tshwantse ra ke ka ho re tshonjalo ga tlamehile address problem pele a ska re o tla ka solution a sa tsebe problem ke ha a kgone ho etsa bonnete ba hore na meedi ya rona e manage ka mantswe a mang o batla hore a be proactive a ska ba reactive. Thank you very much. Okay, ke yona fela tsela ne paetseng ya o tsamaisa mmuso hore every time o dule o beya ditlhoko tsa batho pele o ka batla go tlotla o tla ka bohlale ba kapa tsebo yone wena o nana gona le yona ho tla solve amang a mathata. Okay, e re renke tse ding tsa di voice note e bang hona le bamamedi ba di rometseng kwano ha re utlwe ba reng Osman Sewa ke Paul Makau ka Dabate sa bana ach e re khathetso go thetso o se bile re tswile di bebe go thetso je motho en ka tsamang le ena ke ena a tlo ruta ka Bible e ka ga parlamenteng ba ka sefapane ba ka gape ntho tsohle nga be di fedile no go jwa e ka ba ka gape go tlo se bulisa ka semoyeng tanki mantsewa go botsa bo ntate ka mo jalo ka go ya ka re ke tsebang ka teng nako ya o retire is 65 years right mostly le kae kapa kae mo yang teng mareng ba parlamenteng mono go tletse batho ba dilemo tse bo ma 70 years ba ile ngore ba tsama ba manganga fela mo jalo gore moarno yo yona na ke re ke ntho le tlo etsang jwang le ntse le tlo itlwella ene ne rane jalo ka ANC ntse push thank you khotso memantsiwa ke emiswa hlo ke bontate mono ha ntse ba bua ka itaba tsa mesebetsi ba ntse ba bua ka di-experience ke a utlwa ntho ba buang ka yona taba ke hore ha ba bua ka experience ke ipotsa hore experience e sebetsa ho maqheku fela na kapa e tlo sebetsa ho batjha hobane ntho ya pele o tla fumana motho a motjha o thwe experience ya batle mare ho bohirwa le qheku le sentse o le bona hore lena ke pension ya kaofela ha lona mare o bo sa batle experience mo jwale ke yona ntho e phakisang e nkwatisa yona eo jwale re batla ho be le transparency ha bua dinthong tsa mosebetsi mme re iteboela ha ke tsebe ena ya mmakatsa ya hore ho tla hirwa batho ba seng ba hodile ba senang boiphihlelo hoba hangata di-company ha di lata motho a hodileng hae be ba lata motho a nang le boiphihlelo ya seng a sebeditse lekaleng leno ya kwetelele ba bona hore re hloka tsebo ena ya hae mohlomong le ka nna la paka tabeng ena e buang ke ntate hore e etsahala tjhe ha le tseba e bang le sa tsebe ho hlakile hore a etsahala hobane ntate ona ke a bua ka yona lona le tla rarolla jwang e bang ntate a le kgetha hore le busena ena ka mora dikgetho tsa la 29 kgweding ya Motsheanong re qala ka ntate wa Forum for Service Delivery ntate Motoko re ke qala ka o le qetelang yena ke nnete ho latuwa batho ba o ka lebaka la hobane ho hlokala tsebo yeo e itseng e ba dutseng hae ka yona ka ba matitjhere ka ba manese jwalo e bentse le ka lebaka la hobane ho na le kgaello ya tsebo tje ka baka le rona re le Forum for Service Delivery re dumelang hore di-training center tsa rona tsa tshwantse di kgutliswe di kwetswe ka phoso so that batjha ba tlwelle ho sokola di-skills ba tlwelle ho sokola di-experience ho lo etswa di-experience mo ne le experiential training so rona re tlo etsa bonnete ba ho training center di be teng masepala o mong le o mong a be le training center ya hae ebile le batho ba o qetela ba o bua ka hore le tsheetsa bamamedi ha ba re
ho hirwe batjha hoba hona le ba boletseng hore ai gona ge na taba ya hore na ho hirwa batjha kapa ho hirwa batho ba holo motho e mong le mong ha a hirwe ha fela a kgona ho etsa mosebetsi jwale ke utlwile mamedi mong alla ka hore le parlamenteng mane ke batho ba seng ba hodile ke lona le itseng ho hirwe motho e mong le mong ha fela na le bokgoni ba mosebetsi no ke nnete ne re nyatsa ena ya lemo tse 35 ha o hlaya leadership o 35 ha o hlaya mosebetsi o 35 ba nang le 38 le 40 ba tle ba sebetse kae re batla e felle ha ebe ke 60 be 60 kaofela le parlamente mono e hlebe yona 60 fela that is why ba sa kgoneng ho solve mathata a rona ba se ba itsofalletse ba banga ba ditsebeng tse etsalang hona jwale ba qetetse ntse ne di etsana nakong ya bona jwale tse tsano ke di batla tsebo ya hona jwale tjena so ha ba ke ba iphomolele ba lo bapala le bana hae ba tjhaba kene mo ba tsebo tloetsa moruwa na o tsebo nyolowa ba tsebo fetla mesebetsi bo lo tshweding ki bana ba patetse re tsebo bona ntse tshwana le tseo na re di etsa jwa ditshebeletso di tsebo ya ba ahi so tla maspaleng wa manga unka kotlolo ona le bomme ba baholo bo tla fumana ba paqang ba dutuma ma grade ba sa kgonne ho sebetsa hobane tshiudile aba fuwe di pension tsa bona ba lo dula hae so le bona ba no ga ba balella le ba parlamenteng ga ba balella uweng hae mo kene batho bana le ba le montse le ketseng ho sebetsa ha ebe fella 65 be 65 ka ho tlwa parlamenteng ho ya tlase ntla ye nngwe ke anta tya buileng ka batho ba ditraka ba khannang ele matswantle that is why rona o tloa isale re qala ha o ka sha manifesto of forum for services ba wa 2019 re bua ka tabena di foreign nationals tse kenang ka candidate tlo nka besebetsi di tlo nka le dikgwebo tse ne o sa hlokale hore ba ka kena o tsona constitution ya rona ba tla lokiswa ka thata itiswe ka nnete hobane ere batho ba tshwantseng ho kena ba kena fela mesebetsing e ka ba ntsebo ha iyo ka rona ka ba biphitlelo ha ona mothena le biphitlelo ba ntho itse mme ba ka batla motho na ine kantle empa re bona batho ba kene ba kganna dikuta mona toropong mona ba kene di restaurant ba kganna ditraka ma rena le batho ba tsebang ho etsa mesebetsi eno so ke tlolo ya molao thweno mme re tlo etsa bonete wa melao yena ya bo labor e sebetse batho bana ba tsebo khutsitswa na entsa bo bona ba lo nka mesebetsi ya bona ba tlwele mesebetsi a ke re bue ka ena ya mabenkele ana manyane a metseng le metsane mo re phelang teng di-spaza shop kapa di-tech shop re bone hore sa melata di atleha haholo e la ba ngongore wa haholo nako e fetileng melata e tla Afrika Borwa e tlo re nkela mesebetsi ke bana ba theile dikgwebo tsa bona di tsamaya haholo feta tsa rona ke batla re ke re be le nnete bothata bo ho rona ha re kgone ho tsamaisa dikgwebo tseo e leng tsa rona hobane ke hlokometse hore le batho ba phelang mona lapeng Afrika Borwa matswallana ya Afrika Borwa le ha bana le tsona di-tech shop tseo ha di atle jwalo ka tsa melata bothata bo hokae lona ha le lekola bo ho rona a se akalo bothata bo batho okay ya dishopong tsa melata o ka reka nyeo ena ya East kapa whatever ntho tse ba di rekisang ha sentse le di original so therefore ba tlo rekisa ka price e tlase e be ka go ba atle ya setaba o atle ba tlaitse stock mono se seng product tse ntsweng ka go country ga go tse kwetseng di feme so ka baka leo ba tlo bone ka ba tlo bona ba tlo rekisa ka theko e tlase ba ntsa bona ke di fake and then batho ba borona ba tsamaisa dikgwebo fumana kgwebo tsa bona ha di kgone ho ba le stock se enough that's why di kwalwa gobane ba bula shop ka righting ka left mahareng le ka mora hao ha o kgone ka tsebana o tla rekisa engwe e rekise jwa le teng ba tla o tla ka price ba ntsa bona ke ntse di iketsetswa ka ga mekhuku ka mona di theko di tlase re mathela mona thekong tse tlase mathelo thekong tse tlase batho ba borona la ba shwa ba sa bona mabenkele ana theko di phahameng awa a ba mona lapeng Afrika Borwa o ihlakisitse ntate ba na go le fumana stock tse rona tse chipitse o so rekiswa di cigarette tse o sa tsebe na di tswa kae tsena tsa batho feme tsa rona di kwetso ka baka la batho ba that's why rona ga le forum re reng re batla batho ba khutla ina ntsa bo bona re tsebe bona batho ba rona ba kene dikgwebo ha e botlile ka thuto mo go fumane university se ga fumana ntso rekisa di trucks ka potless tletse di toropo sa tsebe na o etsa eng ha e botlile ka thuto ya thuto ha e botlile mosebetsi ya mesebetsi ya di skills o be engineer o be whatever tse rona ka senang tsona so that re tsebe o bona na ya rona e tswela pele jwa ya bo di truck jwale le tloetsa le ba thotha le ba tsamaisa ba tsamamme ka boholo ba bone yona re tlo qeaqea gona ka ba ka tshwara puso fela ba la ba tla tswe dibese ba tsamaile batho ba ga theola sepolesa ga theola sesole ga cleaner batho ba rona ba kgone ho phela ka khotso ha ba patale ditshebeletso ha ona skills se betere se ba stlisang batho ba borona ha ba patale ditshebeletso tsa bo di masepala ba ya di clinic mahala ba ja di metsi ya rona di eng mahala so ba re tsetsa fela bohlaswa go teng ya mo ba sebeletsang teng wa nkga o tletse bo di phofolo ka go di shop re jeswa diyo tse seng hantle so ba tsamaya le tsheetsana le Patriotic Alliance le Action SA e tlile le rona e sale re qala tloa 2019 mohong wa rona hore a batho bana ba tswang ka ntle ba tswe dikgwebong tse ba sa lokelang go ba ka rotso ba ai ba mona ba kgone ho iphedisa okay no so qetile re fe mo sebaka
ne ke re ke qetele fela ka ene reng rona o tluwa tabeng ena ya o create mesebetsi tabeng ya di-training center tlo ba bohlokwa haholo rona that's why ke itse masepala o mo le mo a ba ne le training center bakeng sa baahi ba poleke eo ba tsebe ho thusia re na le di-sita tse 21 ka ro country ka rona di fuwa di-budget tsa di-million re qetela re sa bone impact ya tsona because ha hona mo re bonang ba kgona ho fumana batho at the community level re utlwa fela o ntse o bua ka bona ba fitlelle batho hantle batho ba bo mahaeng kwana bo di-trusting bo dipolasing bo kae ha ba kgone ho fumana bo ditshebeletso because ntho ngwe le ngwe e hole le bona so re tlo etsa bonnete ba ho re tlise ditshebeletso batho le mesebetsi tlameha e fitlelle ho bona fumane bona ba sa hiru mona ba le siyo ha o bo masepale mona ona batho ba hlamplekeng tse itseng ba sebetsang no ntho tseo kaofela tshwanetse re tlo di-correcta tseo bo di-NGO di teng di ka ba mesebetsi dintho tseo kaofela batho ba di-NGO ba capacitatuwe ba fuwe di-finance tse rege ba createle baahi le mosebetsi bona ba di sebedise mabakeng ao ba tshwanelang ho di sebedisa ho bona The same ka nako applies- tse ding ho a tletlejwa mmuso o ntshitse tjhelete ho tshehetsa NGO ba sebedisa tjhelete mabakeng ao ba sa tshwanelang wa sebedisa o thola hore bana ba lapa bana ba sokola batho ba nang le boqhwala ha ba tshwarwe ka tsela e nepahetseng le bona ba tshwanela hore ba phamise dikausi hore ba kgone ho thuswa ke ka baka la hobane mmuso wa rona ha ona monitoring system ha ba o fa tjhelete ba o fanda o le NGO they must monitor you ba etse bosho ba go delivera ditshebeletso baahi including le government ha ona monitoring le ka go government motho a ka ikela jwaleng ka kodi ya mosebetsi ga le re di-reporta koloi tsa masepala wa mang di ituletse dithabeng ha ona next consequence management ha wa etswa letho ka ntse tshwanang le tseo so rona re tlo batla ho be le diphethoho ka tsela ya mofuta ho a tjhesa nanong la Makumane ka jeno ke itse o re bohemane ho Facebook le YouTube o romelle video ka maikutlo a hao kapa potso tsa hao mme o hlalose hore potso ya hao o e lebisa ho moetapele o feng hopola hore ke itse re memme Cope re memme ATM re memme Forum for Service Delivery re memme ACM Cope e emetswe ke ntate Makalo Nathani ATM e emetswe ke ntate Pani Twala Forum for Service Delivery e emetswe ke ntate Putso Motoko ACM e emetswe ke ntate Sello Shabangu e re ke tla wena ntate Shabangu dintlheng tsena tse hlahisitsweng ke bamamedi nna wa ka nna nkare ha ke arabela bamamedi ke re o lata motho jwang a pensioneng motho ha tla ba a tlowe a ba lo fihla dilemong tsa pension ho no ntse ho etsalang o no ntse o sa hiri batho ke mane mo ke reng o tena o fihlella maemo ao ke nthwane ya hore o busy o ntsha o batlana le batho bo tla go bana le experience empa wena o sa ba fe experience ka mantswe a mang le ha o maneya dintho dikoranteng mona o batla batho ba tlo etsa mosebetsi o batla ba na leng experience ene o ke ke wa ba thola hobane re na le batjha ba tswang sekolong ha bana yona ntho e batlang wena o tlamehile o ba fe yona jwalo ka moetapele empa o ba batla yona o sa tsebe hore na batla e thola kae jwale motho a keke a latwa dilemong tseno tse e leng gore o sa phomotse ituletse hae ho thwe ba tloa for experience ho na le batho ba tlamehile be ntse ba kenywa ba thola experience a santsaneng a le mosebetsing ke ka ho ke reng moetapele ke moetapele ka ho tseba ho rarolla mathata e seng a emele kapa a emele mathata a hlae kapa a kgothalletse go mathata a hlae kwa mantswe a mang ha o hirile batho ba senang experience ba nyanya experience ho batho ba na leng yona mme qetelong ya letsatsi ke bona ba na leng experience batho bao ba se ba ruta ba bang ba neng ba sena experience ke ha ona re reng thuto ya rona e tlamehile e lokiswe e be thuto e leng hore e tsamaya ke theory e tsamaya le practical so that experience e be ntho e bonolo ho batjha ba bo rona hore ba kgone ho ifumana rona ha re ya halefa ebile ha rena bothata taba ya rona ha se ho tlosa ANC ha kalokalo taba ya rona ke mathata a setjhaba tsietsi ya rona ke dillo tse teng setjhabeng tse ile hore setjhaba se kgolwa hore baetapele ba ACM jwalo ka track record ile ya bontsha hore ke motho a etsang dintho tsena tse re di buang ke motho e leng hore o tla tseba ho fetola maemo re ka lla ka di border management re ka lla ka crime re ka lla ka di public violence empa ntho tsena kaofela di wela ka tlasa ntho e le nngwe 90% local ha re prioritize batho ba bo rona ha re etseng bonnete ba gore batho ba bo rona re ba equipa ka di skills tse enough ha re feng batho ba bo rona ba na leng tjheseho tsa ho thea dikgwebo re ba fe ditjhelete re le dimasepala re le mmuso re ba fe ditjhelete re keke ra lla ka hore re tlo tsekisana tax shop re na le batho ba ba hirileng ba tswang sekolong ba ile hore ba na le bokgoni ba hore ba ka etsa bo di-garage ba service dikoloi tsa batho ba ka etsa bo eng ha re equipeng batho ba rona so that re seke ra supanang ka menwana re be le tsela ya hore na ntate wa nnete
o sheba lelapa la hae hore na a ntlafatse maemo a lelapa la hae, which is baetapele ba rona ba tlamehile ba etse bonnete ba hore mokgwa o tla etsa hore ho seke ha ba le dingangisano le dintwa pakeng tsa batho ba tswang ka ntle ho naha le batho ba ka hare ho naha. Ke taba ya hore fela mmuso o prioritize batho ba bo rona ba South Africa, o etse bonnete ba hore batho ba South Africa ba boemong bo e leng hore ba keke ba iphumana ba le boemong ba hore ba supa batho ba tswang ka ntle ka menwana e le hore bona ba tla ba kgotsofetse. Mme ka ketapele e matla ya motho a bohlale a nang le kutlwelo bohloko, taba hape ke kutlwelo bohloko mama, kutlwelo bohloko is very important, because ke a utlwa bontate ba lla ka di-project tse tlabe di fuwe batho di sa monitor or whatever, NGOs and so forth. Yes, dintho tseo di jwalo, but ha o sheba in most of the cases they can't monitor them because di tsamaya ka taba tsa hore ke politically ke ma-comrade, so re etse ka re mo etsetsa ntho e itseng, but hantle ke tsela ya bona ya o benefit. So taba e teng hona jwale ke hore re tlamehile re etse bonnete ba hore re matlafatsa batho ba bo rona hore ba kgone ho ikemela, ba kgone ho itjara, re create mesebetsi e enough hore batho ba bo rona ba iphumana ba tseka mesebetsi eno e menyenyana yeno, no, because mesebetsi ya bo di-tax shop mme wa ka o tla utlwisisa hore ha se mosebetsi e rona re bonang e le mesebetsi e re ka rareng ke mesebetsi ya nako tsohle. Ha re le mokgatlo wa ACM re mmuso o tlamehile ho theha mesebetsi ya samannete ene ya nako tsohle and e patalang batho tjhelete e leng hore e tla kgona ho phedisa malapa a bona. O ska bona motho a sebetsa mara a phela machoniseng. Ntho re sa e batleng ke re batla hore motho ha a sebetsa a kgole, mme a kgone hore a fitisetse ditshebeletso bathong a thabile. Empa motho ha a sa thaba, a sa kgotsofala, ha a kgone ho etsa mosebetsi o a tlamehang ho etsa. Jwale ha bua ka ya bo matshonisa ho na le dipatlisiso tse entsweng morao tjena tse bontshang hore basadi ba naha ya Afrika Borwa ba imetswe ba phela bo matshoniseng le ha ba sebetsa. Ke taba tsa tekatekano, basadi ba ntse ba amohela meputso e tlase papisong le basebetsi mmoho le bona ba batho ba bontate kapa banna fela ba etsa mosebetsi o tshwanang. Jwale ha bua ka tabena bo matshonisa hore batho ho fumana hore motho wa sebetsa fela o phela bo matshoniseng, batho bana ba rahisang pokola, o bua nnete. Mara mona dipatlisiso tsa morao tjena di boletse hore ke basadi a holo mahlatsipa sena hobane meputso a bona e ka tlase ho ya batho ba bontate la ba etsa mesebetsi e tshwanang. 0718460740 ke itse lena la Makumane a Modalamane re tshwere dingangisano le mekga ya dipolitiki e fapaneng ka kwano ka phapusing ya kgaso ke COPE ATM Forum for Service Delivery le ACM a ko re romelle voice note kapa o romelle khatiso ya video o botse baetapele ba hao dipotso kapa o ntsha maikutlo ka puisano tsena tseo re ntseng re di tshwere ha jwale. O ba utlwile ba di beile tafoleng mona ntlha tsa bona tse fapaneng baetapele ba rona ba di beile, o a ba kgolwa na? E re mamele di voice note. Ke bua ke le mona na khotso mansiwa Mphokeng, ke bua ke le mona Maoke ntho Bloemfontein manga umo mekgatlo e kaofela o ne re thetsitswa haholo man ke mekgatlo ena fela re qetella re thetswa ke di-ACDP bo di ke COPE. Nna ke tlo voutela ANC, mokgatlo wa ka o moholo ke ANC, ha hona mo ke tla fela ke tjhentjhile teng. Ke notsi ga Mokgothwane Bloemfontein. Dumela Semantshiwa, nna ne ke re kopa hore mokgatlo o tla dulang pusong ngwaneso la e ka ba ene menyane kapa e moholo a ke re qaleng pei ya maqheku ka 55 60 ena e hole ba bang a sa ngata re fitlhellang e qale ka 55 hobane jwale mesebetsi ha e sa hlaya ho tloha ho 40 batho ba sa thola mesebetsi bonyane pei empe qale ka 55. Ya kopa bana beso e nngwe ya ntho hape re na le batho ba bangata ba senang di-ID ka monana ka South Africa, batho ba isiwa di-interview mane labour. Di-interview tsena ke tsona tse etsang batho ba feile ba se ke ba thola dipasa, empa re na le batho ba tswang ka ntle ba bangata ba nang le dipasa ba o sa tsebeng na bona ba interview ba e pasa jwang. Ke mema thuso ka mona ka Sasolo Zamdela. Osman Siwa le ka Ushwaka a mo le bontate mo sa bontate ba tlile mekgeng e meng ba tla bula e memega ba tshwe ke eng kwa mekgeng e ne ba yona na ba tla ba re thetsa ha ba tla ba re thetsa se le ke na le 45 years ke dula heso
ke batle di sa mona ka sa ithole mara ba bang bona ba di thola mona re tsimana ba file bana ditense ka hodima ka section ka hodima re matodi mona ba file bana ditense gona tsa magala ba tla ditense mona ba bala ngata ba re computer di shwile mona mo le ba fya mara ka la kana fya computer di shwile mona bo ntate mo tle ba ntshwe ba se ba tla thetsa mona ha re bana ka le ba ka se le ba gola le ba kana ka le ba ushwaka Dumelang Osman Tshuwa le nna ntse ke ba mametse bontate fela ntho e ke batlang ho itseba ho bona gore na nako e kaofela ba ntse ba le kae hona ke eng e ba nanang hore rona re tlo ba kgolwa ka nako e metsotsong ya ho qeta e le gale ba le teng go utlwisisa hore Osman Tshuwa ha o tshepisa batho ditshepiso tse ba ntse ba di tshepisa batho e tlamehile ho na le mo ba ntse ba etsa teng e re ha ba tlo itlaleya tjena be re utlwisisa hore ho na le mo ba ntse ba etsa teng e seng ba emele hore rona re tlo ba voutela hore ba tlo etsa ditshepiso tse ntse ba re jetsa tsona ena ha hona nix e ba e buileng e ntjha e le hore mokgatlo o busang hona jwale ha ba re thetsa ka ona motho o mong fela ka hara bontate kwa wa delivery service ya buileng dintlha tse utlwalang tse le horeng le rona re le setjhaba ka nnete ra labela hore di ka phethahala ke a leboha Osman Tshuwa re le buile haholo no a romelle re tlanne re a bapale kwano ho YouTube le Facebook re qala kae hape hore le arabe maikutlo a lona ke nana re qala ho ntate Makalo Nathani wa Cope ke a leboha bothata bo teng ka hore batho ba rona ke ba hore ba dula ba ntse ba re bona ba dula mokgatlong o busang ha ba tloe mono empa qetellong ya letsatsi ke bona ba tlo etsa di-protest march nna ke re rona re ka hare Congress of the People re na le monyetla o motle wa ho etsa protest march ka di-29 tsa May ho lo protesta against mokgatlo ona o busang ke yona tsela ha le ba fele baka la ho tswa mogeng o busang ke atla mo ne ke hlalosa taba ena ntate hare bona yena o dutse mono mokgatlong ha tloe mono hore ke bona ba tle balla ka ditshebeletso tsena tse re buang ka tsona mabaka a entseng hore re etswe mekgatlong e re tswang ho yona e nngwe ya dintho ke bobodu bona bo kenelletseng ka hare mokgatlo o busang ho etsa mohlala ba buile ka dilemo tsa retirement ha o sheba boholo ba matona ke ba ka hodimo dilemo tse 55 bo 60 70 and so on and me hona le polelo ena se khwa e reng power corrupts absolute power corrupts absolutely me sena se bonahala hantle ho seo ditho tsa parlamente di leng sona go ba se ba lokuluile ba hobane bana le matla ba iketsetsa bobodu ka ho rata ere ha ba tshwarwa ba tla ba se balla ka hore no ke tsofetseng ke ka ya tronko ke a kula ke be ka ya tronko empa ntse etsa bobodu skanda kobisi no ke nnete totobetseng eo Osman Tshuwa ka bo madimabe ke nnete e totobetseng mme ka hona ke dintho tse re reng batho re ke ra dula ntse re shebile mokgatlo le mo ntse re bona ho isa naha ya rona timelong tabeng ya mathata a di-ID ho na le mabaka a fapaneng a ka etsang hore motho a bane le bothata ba ID potso ko re na o latela metjha e nepahetseng na so o tshwanetse re thuse batho ba rona ho etsa bonnete ba hore ba na le ditokomane tse nepahetseng ba na le tshehetso e nepahetseng hore ba fumane di-ID o hopole ho rona le batho ba ba tswang ka ntle ba claima hore ke baahi ba Afrika Borwa empa ho se jwalo jwale o fumana hore ka nako nngwe ka nna ba ke ba bang ba bona che ntle le mono ho ntsona le ditho tse ding tsa naha ya rona be leng hore mangolo a bona a lahlehile ka mabaka a mang a itseng mme ke bona be ke nahana hore ba hloka thuso hobane ke hle ke ipotsa hore o hloka ID jwang o le letswallana ya Afrika Borwa hobane o na le lengolo la tlhaho le tla o thusa hore o etse kopo ya ho fumana ID jwale o e sokola jwang go re fela mme a re kgone ho bua lena a hlakise tabela hore a fane ka mabaka go hobaneng go sokola ID empa o le letswallana ya Afrika Borwa hantle haholo mme ha o ka sheba hona jwale ne ebile ho bonolo hore ha motho a pepa hona jwale o sontse ka nako ya pepa o santsa fuwa le diforomo tse hlang home affairs ho ka tlatsa dintlha tsa hae tsa ngwana mono hore a ba santsana le ditokomane tse nepahetseng tsa ho register ngwana hore
ka nakong ya fitlang dilemong tsa ho nka ID o motjheng o motle wa ho nka ID Ebile se ntle ntse na le nomoro ID ya number ya boitsebiso moo. exactly ntle nngwe hape ba itse re ntse re le kae re ntse re le teng Congress of the People e ntse le teng re teng ka go parlamente tse ding tsa dintho tsene tse re buang ka tsona ra di lwantsha ka go parlamente ntate National Parliament re emetswe ke ntate Mosuwa Lekota e le mo president wa rona wa Congress of the People mmoho le ntate Tebo Lwate ba di bua dintho tsena ntle le haebe batho ba tla ho dumela hore tsena ha di etsahale empa di a lwantshuwa ka hare ho parlamente ya naha ke mokgatlo wa rona wa Congress of the People. E ba itse le etse le mohlala hore ha le re lona le tlo thusa setjhaba a ke le supeng hore hona le ho itsenyana ho lekileng la o etsa le mokga o supang hore ha le se le ka fuwa matla ka nnete le ka etsa boholo. E re ko supise Congress of the People ile ya thea Tatane Bursary Fund e thusang eneng e thusa ba rutwana le baithuti ho tloa dilemong tsa creche ho ya university ke engwe ya dintho tse re tlileng ka tsona re le Congress of the People re se pusong mme re dumela hore ha ne re le pusong ne re ka etsa bobetere ho feta mono mme ne re ka matlafatsa letlole lena la le re lebitsang ka le ne re lebitsa ka hore ke Tatane Bursary Fund ho feta moo le thuse le ba bang ba hlokang dithuso tseo leo le neng le lebitsa ha le sa yes taba ke hore re ntse re na le bothata hona jwale tjena ka boto e tsamaisang letlole leo mme re motjheng wa hore re hlophe botjha re etse bonnete ba hore e sebetsa hantle le ba le bothata ho no sona le ba bakae ba le ba thusitseng dipalopalo tsa ka tse ke nang le tsona hore because o hopole re ne re thusa ho tloa ngwana ho tloa creche re ne re na le bana ba ka bang 8 be sentse re ba thusa jalo ka Congress of re lebe ho moetapele wa ATM tate Pani Thwala ka dintlha tsena tse hlahisitsweng ke ba mamedi a ke lebe Osman Tseo molaetsa ke batlang ho fetisa haholo kapa kutlwisiso ke batlang ho ikenya baahi ba rona ba Afrika Borwa gore dikgetho tsena tse re yang ho tsona tsa di 29 tsa May ke tsa national and provincial government, national parliament and provincial legislatures ke dikarolo tse pedi kapa nka di bitsa di-spheres tsa mmuso tse itshitlehileng haholo tsamaisong ya melao e tsamaisang naha so tse ding tsa dintho tse re llang ka tsona kapa tse ding tsa ditshepiso tse batho ba di fuwang di tla kgona fela hore di ka phethahala e bang ho ka lokiswa melao e tsamaisang naha ena ke mo bothata ba rona bo boholo bo leng teng and as long as batho ba sena representation e ba e kgotsofalletseng ka hara mmuso ba tlo dula ba lla le mekgatlo ena e menyentseng e tlang ka ditshepiso e tla dula e di etsa ditshepiso every 5 years ha eno phethahala ditshepiso tsenono unless re fetola mmuso wa rona gona re le mokgatlo wa ATM re ntho ya pele re batlang ho itlisa ke transformation inside those two government spheres re kgone ho ba le tshutshumetso ka patlhaiso ka hare ho melao e tsamaisang naha ena re na le dintho tse melao e mengata re sa e kgotsofalleng re le mokgatlo wa ATM e re dumelang le rona hore ke tokelo ya rona jwalo ka mokgatlo wa sedumedi ho tsamaya re lo emela setjhaba sa modimo ka re etsetse mohlala hore ke efeng e wa pele e leng hore ke nahana ke molao o tsejwang ke mang le mang a nang le a kileng a ba le ekeng kopano le lentswe la bebele kapa mantswe a bebele ke ena ya hlompha mmao le ntatao ho beua molao ka hare ho parlamente ya rona o reng ngwana 12 years o na le tokelo ya hore a ka nka qeto ya ho ntshampa a sa kopana le batswadi ba hae kelello eno molao mfuta o nono sontse o kenya kelello ngwaneng hore ha o hloke tataiso ya motswadi o entse phoso wa e regret o batla ho e erase ka hore o tsamaye o lo ntshampa ha o kenye batswadi ba hao mono respect le se le kae ene ke molao o leng re modimo o beile ka pele setjhabeng sa rona hore matsatsi a batla iketse lefatsheng le o nne wa ke jo from modimo hlompha mmao le ntata fela molao o ha o le ke ho rarolla taba ya hore batswadi ba se be le matla a ho hatella ditokelo tsa ngwana tsa hore ba mo kgethele haholo boemong bo kang bo ka nako engwe o thole hore ngwana ena o batla ho etsa sena re bua ka bophelo ba hae re bua ka taba e amang bophelo ba hae e amang le bokamoso ba hae a ikgethele hore ke eng se wa batlang se etsahale
ka yena ho ya pele hona le hore motswadi be ena reng o etsa nthwena ebe yena o tjamelana le ditlamorao tse bosula ha morao. Osmantsiwa ngwana e mong le e mong lefatsheng o tswetswe ke mme le ntate re sa ga o sa kgathaletse go ke ka tsela ya mofuta o feng empa boteng ba rona mona bo tswa ho batswadi ba bileng teng pele ho rona ha o le ngwana o so o fuwa matla a hore o itaole ka tlasa tataiso ya batswadi ba hao ho no ho fetola le kelello ya hao in terms of tsela o tla bo itlhompha ka yona tsela e le wena o tla botsa o nahana ka yona ho lekeng ho lokisa bophelo ba hao o tlo ba le kelello eno ya hore man ha ke hloke motswadi bophelong ba ka nka etsa ntho engwe le ngwe ke etsa from the age of 12 years. Imagine ngwana age ya 12 years o sana ha re ke ditokelo ke tse di bego ke ngwana o na le tokelo ya hore na a batla o sheba gona bophelo ba tlatsamaiso mara molao o seng o fa ngwana wa dilemo tse kalo tokelo ya hore a nke qeto ya boemo bo jwalo. That's why ke sholo ke re ho ba le this thing ya rona ya teenage pregnancy kana kana sa controlling ke ntho hore bana se ba fuwe free role ya hore e molemo e iketse sa setsang because ona le tokelo ya hore na o ka nka qeto wena ka boena without to kenya batswadi. Okay, ha re o yengwe e nngwe re tla kena o yene ke nana ya hore batho ba re ntho tse re tlang ka tsona ke leshano ke ka ho ke itseng ha ke bua mona na gona re le mokgatlo wa ATM a re tle ka ditshepiso. Yes, ho bohloko re na le 30 years re mameletse ditshepiso each and every 5 years. Ha ke qala ke hlalositse ka hore melao ya rona e teng ka ra country ke engwe ya dintho tse sitisang ditshepiso tsena tse etsuwang hore di ka phethahala but ha ona molemo wa hore na re tle bathong re tlotla re etsa ditshepiso and then be re sa di phethahatse empa re lona le baahi ba Afrika Borwa ka mokgatlo wa ATM le na le monyetla wa hore le be le kemedi ka hare ho mmuso e tla phethahatsa ditakatso tsa lona e seng e tla tla ka ditshepiso tse bona ho sa ne ba tla ba hlola ho di phethahatsa. And there is no way re ka kgonang ho di etsa dintho tsena as long as ntse re le ka tlasa ntse re le ntho e bitswang hore ke minority party ha ntse re le ka tlase taolong ya mmuso wa rona re tlo dula re nkelwa diqeto re ratang kapa re sa rate e se etsahetse ka makgetlo ha ke batlo kena haholo nthong tsena tsa di masepala because tsena tsa di masepala di nka direction ho tswa ka di spheres tsena tse pedi tse seng di hlalositse so ntho e re batlang ho etsa ka hare ho province le national kore ha re fokotseng taolo ya mmuso ka lehlakore le le leng re be le karolo le rona ya hore re kgone hore melao e tla be e bewa e tlo sebeletsa setjhaba re tsebe le rona re itsitse ka hare ho parlamente re ikenye ka hare ho di province di ife di masepala hore di kgone ho isa ditshebeletso batho ke the way mmuso tsamayang ka teng so yena ya hore na re tla ka mashano re tla ka eng ha ona hore re ka baleela ntho hore wa tsa e bohloko le hona ile hore re be re qetelle re dumetse hore na kapa monga moetapele wa rona a bone pono ya hore o be le mokgatlo wa African Transformation Movement re ne re ile ra fitlhella ntho ya hore each and every 5 years hona le mokgatlo wa dipolitiki o dulang o tla ka hara dikereke o tlo batla dikgetho ha ba qeta ho kgethwa mono ho nyametswe ge o thotse dilemo tse nne kaofela ha o tla nakwa dikgetho hape ba boela hona hape dikerekeng mo then why dikereke tse dulang di kgetha mekgatlo itseng di sa ikemele ka botsona ka mokgatlo wa African Transformation Movement re fitise tsena tsa rona ntle le ditshepiso ha ona mashano ha ona ditshepiso 071-846-0740 a ko romelle voice note e bang o batla ho botsa baetapele ba hao dipotso kapa o batla ho ntsha maikutlo ka puisano ena e o re tshwereng ha jwale e re ke ho ntate wa Forum for Service Delivery ntate Potso Motoko a ko arabele dintlheng tsena tse hlahisitsweng ke ba mamedi. Ke nnete batho ba lahletswe ke tshepo boholo ba bona ebile ba sebile ba teneile ba utlwa ntse ba bitsetsa dikopano ntse go ba vote ba se ba teneile hoba ba thetsitswe nako e telele ntate no a gona le 40 years a ntse a dula bona o bua nnete ke yona ntho rona e sa lentse re lwanela eo gore batho ba ne tlo go bala ka tlasa ditafole ka dikitchen maabo bona ha bana ba sekolo mantsa ba tlola odimo go hloka seriti ntho a le tshwara puso le tlo aela motho mo le montle a batho ba fuwe ditsha ba bang ba gona ho ikhaela a batho ba haelwe matlo wa nwa tjena president a na tlile mo ka imbizwa national mona Bloemfontein mo lafta tshepisa matlo a 10,000 a tlo hawo e se bile le dilemo le no ha o soka ba le ntwa pele o themo thakene ka o yona re bone matlo matatiele ka mona a irisitswe ke di official tsa government tsa human settlement case se tsona le tseo di hlaisitswe ke rona ene re ntse re tloetsa boshoba hore ha motho a tshwantse ho fumana ntlo o tshwanetse a ifumane batho ba nga ba kgone ho fela re ke ra kwetla taba ya hore le ha mogobusang kapa mmuso wa ha jwale o se hollwa boholo o boyentse hlakoreng la ka ho ya matlo re ke ra kwetla taba ya hore ho da le baahi ba bangata jwalo ka lentse le bolela ba tswang didaheng tse ding ba tla mona lapeng Afrika Borwa palo ya batho le setjhaba ka bosona sentse se eketsa sentse se ata ha mmuso o role ka ho kwala ka mona ho senya ka mona ho a bule ho na le dibaka tse ngata tsa ipei tsentseng di ropoa moraunting tsentseng di ropoa re ke re koketla taba hore o a leka empa ho buimanya okay ho bapala
okay wa bapala mamela ha setjhaba ntse se hola o tshwanetse o nno kenye ditleliniki ke re budget le yona ntse nyolo ba batho ntse ha mo ruwa naha o le hantle dintsena di a kgonahala tsena jwale bothata bo bong mara ha o hantle ha jwale no ko bane tšhelete ya utsuwa tloella go utswa tšhelete o tlo bone tlo kgona o anela baahi tšhelete e utsuwang e ngata o fete yang ditshebeletsong ho hirwa batho ba fuwa disalari tse kgolo ba lo kgabise ba dipopi tsa smart center mane di-officing ha ba tsebe letho bana ba modimo ba tswang dikolong bana ba makgoba mane ba etsa mosebetsi bona ba kgola mahala ho tloa mo o tletse di-ghost workers mona batho ba sa sebetseng mara ba ntse ba fumana ditšhelete ke ntse tshwanang tse tshwantse di khatuwe in order gore batho ba kgone ho fumana ditshebeletso so motho eno a reng yena o sa batla feletswe ke tshepo mara o ntse a tla voutele ANC o re go ntse a tlo voutela bokgoba o tlo qeta another 40 years a ba ya lebitleng bana ba lo rwa ka lebitla la hae gobane o tlhotso ko etsa monyetla wa nka monyetla wa dikgetho le ona a ka tlisa diphetogo a kgona go fetola bophelo bae ha a tlo sebetsa ebile number 1 o tlo dula le mahlalela and o tlo dula a bona o lokile gobane ha a batle o nka karolo go tlisa diphetogo o bona rona ga re batla go tlisa diphetogo re le manong o tloetse manong a magolo dimpa ke tsang di ruile ke utswa ha re letho ka bona empa o ba kgotsofaletse so rona re tlo ema tabeng ya go batla diphetogo di bete go bona le baahi ba di hlokang tabeng ena ya gore batswadi ba gole ka 55 years o lokile ke re life expectancy ya rona ntse theoa le yona empa rona re le mokgatlo wa setšhaba re tlo nka ditaba tswa setšhabeng ha re tlo itaela mona re tlo etsa dintho bane rona re batla re tlo ya mehla ena setšhabeng re utlwena setšhaba se re roma eng ke ntse batlang di fetoe ka rometse ya bona ha re tlo ha di-swimming pool batho ba sa sebetse ba o kgangwa ke metsi ba sena matla o sesa so re tlo etsa boshoba re mamela batho re etse tseo batho ba di hlokang and then ye nngwe tabeng ya matswantleng a se papadi nthwena gona e sale re e lwantsha re e bone ha ne ke tla tshwarelwa gore go tlo thwe ke nna ke entse mofefo wa batho ba tšhwatlelwe e ne se o bane le nna itseng ba tšhwatlelwe nna ke ne ke re fela mmusong ke maikarabelo re ne re le masepaleng re piketa gore ha ba sena diphemiti ba kwa le dishopo because le itse rona re etse diphemiti ka ditšhelete batho ba rona ba senyetswe ke ditšhelete ba etsa diphemiti ka tshwarelwa taba ya public violence wa nna ke itshwaretswe tseleng ga o bone le case ya teng ba ile ba eqhala ko gobane ke di-case e tlhotlheletswang ke meruso ya dipolotiki gobane ba batla go ema a re fe ba bang sebaka re santsane re na le metsotso e lesome le metso e robedi pele re le kwala lena la Makumane a bonana mane o ne batla go qetella tabeng ena ya boditsha rona re ke ra tlo emela mohlang batho ba lwanang ne o tse batho ba iphile ditsha ke ba so bile o tliswa dipalo tsa motlakase mara ba so file mangolo a di-PTO lebaka la rona re thuse batho go ba ipheditsa ko bane batho ba hloka boduna ko etelele dimasepale mona batho ba fi bodulo mo fitlela mohlang bona ba iphang so tshwanetse mmuso o tloeleo ba ka dile hape o batla go tshwarwa hape so o fa batho ditsha ka matlafi no a ke re mmuso wa rona kuo ba hateila batho ba lo fa batho ditsha ka matlafing baahi ke bona ba hlokang bodulo jwale ba hloka bodulo gona re tlo shebella baahi ba shwelle ka matla wanka kae ke moahi le nna ke hloka bodulo a re tswele pele jwale taba ye nngwe pape ke ena ya matlo ana ha se gore tšhelete ha eyo matlo a ntse a sa etsuwe dikhampani tse ding tse fuwang ditšhelete tse ke tsa bakgotsi ba bone di a tswa ba sa tshwarweng ga ba qeta go nyamela ka ditšhelete tsa mmuso go bang ba ba šeretse mme ntseo re tlo di-investigate re etse boshoba gore o ba le accountability mo gona mme re sebeditse motho ya re ne ntse re le kae nna specifically ntle le tabe ya ditsha eo ke tla ikhula o yona hanyane ba tja utlwa batho ba ne ba nketse mabokoso a metlakase ka ba sentleke ka Eskom o ka khutlela ka romotsi wa lo utlwa na ge ntseng re utlwe kae ge la ga ya sentleke ka lo matcha mohlamba ne ba nyollotse motlakase ba ai ba imetswe mme ba la ba e bona ntho mme ba la ba ilukisa ka baka la rona re eme ka maoto NSFAS ke ena mona e ja bana ba boruna ba sokola fuma ditšhelete tsa bona tsa sekolo re tswa o piketa rona mane ofising tse kgolo tsa NSFAS re eteletswe pele ke moetapele Dr. Mbahare ke kana o rata thuto ka pelo ka ofela da tswa utlwang re bua di-ECD re bua taba tsa dikolong bana ba jantle dithuto tlase dipetetsane ntho tseno ka ofela ko bane thuto ke ntho pele re re fe ntate Shabangu monyetla le yena a ntsha maikutlo a hae hobane ke tlo le fa motsotso ha re kwala le rekise mekga ya lona le tsebise mamedia mametseng ha tswa le wa tshebeletso ya Lesedi hore hobaneng a tshwanela hore ha lo kgetha ka la 29 kgoding ya Motsheanong a yemane ho cope a etse ex ya hae kapa a ye ho ATM a etse ex ya hae kapa a ye ho Forum for Service Delivery kapa yo ACM a ko re phethele ntate Shabangu ka dintlha tsena tse hlahisitsweng ke ba mamedi mme ntate a re o ntsa dula ha puo eo ka bo yona yo jwetsa go tsietsi teng pensione
momamedi a re e qalo 55 rona re le mokgatlo wa ACM re a dumela ebile re e tlameha e nyollwe ho hafulwe batjha ba kgolang grant empa ba hafulwe ba kenywa mesebetsing ho thelwa batho mesebetsi jwale ba imolle ka granting ka monana ebe ba lo itshebeletsa ebe ha ba ka tla itshebeletsa he ba thola ditsha ba ikahela matlo a toro tsa bona hobane rona re dumela hore le matlo ana a di RDP nneteng fela a lokela hore a fumanwe ke batho be ileng hore ha bana matla a ho sebetsa batho ba sebetsang mme wa ka ba kgolang hantle o ka utlwisisa hore e ke wa sebetsa wa kgola 30,000 o bo o tloa mona o ya o lo batla plan ya RDP o ke kwa etsa ntho o tlo aha ntlo ya toro tsa hao re batjha re batla o aha matlo a toro tsa rona empa mmuso o re hatelletse o a re lekanyetsa go tlamele bophelo ba rona bo qale mona bo felle mona jwale rona re le mokgatlo wa ACM re batho ba fuwe mosebetsi wa nako tsohle e seng EPWP kapa CPWP o fuwe mosebetsi o teng tjhelete e teng ka ho naha e ka hlabollang batho ba rona nthwena o e bona ka meako o e bona ka nako ena ya dikgetho ke bana matona a tletse mona ke hona e kang ho tla ba le ditshebeletso ka nako ya dikgetho lebaka ke hobane ntho o ya bontsha hore di-budget di dula di le teng empa mokgatlo o busang o etsa ka bomo hore batho ba rona ba dule ba sotleha hobane ha no se jwalo e ka be dintho tsena di etsahala nako tsohle di sa etsahale fela hobane e le nako ya dikgetho jwale ntho e sentse e bontsha hore ka puso ya ACM ntho e keke ba teng mphemphe ya lapisa motho o kgonwa ke sa hae ntho ntate ha re o dutse habo ka le motse o tsa buang ka tsona ho hlakile hore ntate ha a sebetse ntate ha na sebetsa e ka ba ana le site ya hae a ikahetse ntlo ya hae le bana ba hae ba kgona ho dula moo jwale mmuso ha o qale o prioritize taba ya mosebetsi o tlo bone ha mathatana kaofela a sebetsa hore ke ACM fela e tla kgona ho rarolla ntho tseo ebile ntate ha tjho jwalo ha se yona fela o tsebe taba ya go dule hae o le lemong tse kalo le ditlekefetso tsa malapa di ba teng moo hobane o iphumana jwale le petetsane le bangata le qwaketsana gafetsa yes o ba ntate e leng hore ha o kgone ho thola campo eo o lokelang hobane ha se a hao ntate ke motho a bopetseng ho beha melao ho etsa jwalo jwale o tlo beha melao jwang mo eseng ha hao e ba bothata jwale ntho tseo kaofela ke tsona tse etsang hore qetellong batho ba qetelle se bile ba itshehela ditsha empa le ha ba itshetse ditsha jwalo sietsi ntse le teng hoba o tla ba hlomme mekhukhu moo dilemo tse ngata haholo ho ile hore rona re le mokgatlo wa ACM re ha re sekeng ra etsa jwalo hobane ba hahlaudi ha ba feta ba bone ka re naha e senang bokgoni empa ile hore hantle ntle re naha ena le bokgoni e ile hore bothata fela ke hore baetapele be re na le bona ha ba etse mosebetsi wa bona re sabela ba hahlaudi empa re tseba boemo ba ha ba bo bona ba hahlaudi hore re phela tlasa ha se taba ya ho swabela ha se taba ya ho swabela ba hahlaudi ke taba ya hore ha re bitsa ba hahlaudi re etse ka re a kgona empa ile hore mmuso wa rona wa tseba hore o a sitwa o hlotswe re etabeng ya ditshepiso tse batho ba buang ka tsona potso ke hore na ba tshepiswe ke bomang ene ba fuwe nako e kae ya hore motho ha sa o tshepisa le wena o etse o se ka mo tshepisa mara tsietsi e teng ke hore bakgethi ba rona ke bona ba thusang mmuso ona ho etsa dintho tsena tse seng hantle hobane ha ba etse ntho e nepahetseng haeba ke hopola hantle lebaka la hore ho be le dikgetho ka mora lemo tse ding le tse ding tse hlano ke ho fetola puso haeba e sa o kgotsofatsa mme jwale bona tsietsi ya bona ke hore balla empa ba ntse ba kgetha bona batho bao ke ka hona rona re hlaileng re le ACM mona Freestata le South Africa re teng kwano ha le bona hore maemo ha fetohe ke nako ya hore le fetole maemo hobane jwale ba le tshepisitse ka makgetlo empa ha ba khone ho phedisa ditshepiso tseo okay ke ke di voice note tse tharo fela a ke qeta ho dinka ra ekwala ke tlo lefa metsotso e mmedi re arabele ebile sentse o rekisa mogwa wa hao hore ho baneng baahi ba naha ya Afrika Borwa ba tshwanela ho voutela mekga ya lona e re ke nketse tharo fela moifo o dumela ba tapele dumela ke botsa mo ntate motoko ya ntate motoko ha hore o batla hore diphetho di tlo patala batho ka nako batho patalo tšhelete tsa bona tse felletseng hore ba tle ba kgone tse mosebetsi wa bona ntate motoko mo sola re feila botshabelo kwa ANC o file tendera wena ba sa re patala tšhelete tsa tlameng re di gole ba ska re patala ka nako ntate motoko go bolella go wena ke tšhelete
tendera tseo e sebeditseng eo o re sia le banna ba mateneng re sa gola tatsi lena wa gutla hape o tlo bua mo setšhabeng gore re tlo gola ka nako re tlo gola tšhelete tse di feleletseng jwang ebile rona go tseba go bone o sa re fe ntho tse ne re di tlhoka ka nako eo ne re di tlhokang tate tanki ke a leboa ke tla mamela moyeng mme Mansiwa dumela le baiti ba mo ao baiti ba itlama ka nnete ba itlama ha ba bua ka taba motlakase ba itlama hana wa le batho ba bohlale ntle me ba thusa bona mmuso le ba bontshe go ba hlaka maqheka itseng ntho tse ba di buang e sintse di etsa bona mpa fela le batho ba ntse ba rasa fela ba re ba ka etsang ba hloleile gale bona ba ka etsa jwang ba sena letho ANC sebeditse mme wa ka itshintshile maphelo otlhe hona le radio mo o no sa bue utho le khowa o no utho batho ba ba sweu ba e sebeditse ANC ke le bule mme ke morapedi mona monyaki mona amen ma asmamnele ya o bua le ndete sello ka mona ka Bloemfontein ya motho wa ne fela ka o bua ntho e hlapetsweng ke ntate wa ATM ha ke tsile bitso la yima ntate o bua ntho e hlakileng ya gore botshabelo ho bulo difeme le thabantshu ho bulo difeme at least re hotse ka tšhelete ya difeme batswadi ba rona ba ne ba sebetsa difemeng mo re kene dikolo ka lebaka la batswadi ba rona ba sebetsang difemeng mo ya ke leba ke ntate sello ka mona ka Bloemfontein phame re le boetse maikutlo a lona haholo ntate wa ATM lebitso la hae ke Pani Thwala ha re qala ka wena ntate Potso Motoko tabeng ya hore batho ba o sebeleditse ha wa ba lefa botshabelo a ona ANC a iso ka ntsha tendera man mothino a khumutli ha o sebeletse ANC ha o sebeletse ANC mothino re ANC ne mphile tendera ya ANC ne kolota mothana mo etse di poster ga di million ba hlotse ko mo patala jwale nna ANC a iso ka ha re tlolle ANC wena ya o tendera ene le yang nna ke sebetse ka tendera tsa catering sebetsa ya tendera tsa jwale bana o sa patala batho ha ona motheke mo kolota mothino a ntsa bua mona ebile cleaning hangata bentse re sebetsa ka batho ba bomme ke mo makalletse ke tlo batla bopaki ntate o nthomelle dintlha ka ofela le nomoro ya mohala ke fumane bopaki ka ofela o nthomelle tokomane re tlo lata hope ho Makumane ha e be jwalo ke a lebo ene tabeng eno ke kopa ho e hlakisa ka hobane ke sebeditse le setjhaba ka ntho tse batlang di bangatanyana haholo no ka tabeng ya hobane ke hanyetsana le bona ka bolotsana bo bongata ho tla bontsona le ditori tse ntseng di etsuwa behind my back so le yone ke kopa mamedi ba ile hloko na le batho ba tla o senya lebitso empa ba ntse ba tseba ho ntho ba ntse ba e bua ke mashano motho eno a tle evidence wa ntsa bua ka yona I don't mind to ke khutlele mona re tlo e batla bopaki bono hobane mosebetsi wa rona mola ha se hore re senya batho mabitso e bang momamedi ya fositse re tshwanela go khutlele seala moeng re re o fositse skebela senyang ntate Motoko lebitso e bang mamedi a nepile re tla bua seala moeng gore o nepile o re tlo etella setšhaba pele mara bona ntho tsa di etsang okay a re kwale ke ise ke le fa metsotso e mbedi ke gola ke motsotso le halofo re kwale le tla amahanya le fela tsena tsa bamamedi e be le rekisa megalo e re ke qale ho ntate wa Cope ntate Makalo Nathani ke le boame ntlha pele ya bohloko ke hore rona re bua ka tshireletso ya setjhaba mme ha o ya dibakeng tse tshwanang le KwaZulu-Natal le bo Gauteng haholo ha o ya Gauteng o fumana sebaka se tshwanang le Berea Hillbrow le Sunnyside in Pretoria tse nkueng di ka tlasa tsamaiso ya melata mme mo Afrika Borwa ha o bonolo ho tsamaya moo le sponisa ho hanga se bapalle mo ke bothata so rona re le Congress of the People re tlo theha mesebetsi ka ho tlisa ka ho nyolla matsete a naha le ho etsa bonnete ba hore batjha ba hirwa ba trainwa ya bohlokwa hape le hore di-clinicing ho hirwa manese ka hara Freestata hona le moratorium e salong bewa on appointment of personnel since 2010 re tlo tlosa moratorium re hire manese batho ba kgone ho sebeletswa di-clinicing ba fumane ditshebeletso tse tlameileng ba di fumane re matlafatse hape le ditshebeletso tsa emergency tse o fumanang hore ha di sa sebeletsa setjhaba ho ya ka mokgwa di tlameileng di sebeletse setjhaba ka teng re le buile haholo re ya ho ntate wa ATM Pani Thwala ha ke le Bosmantsiwa setjhaba se senang thuto se atimela rona re le mokgatlo wa African Transformation Movement re kgothaletsa baahi ba Afrika Borwa hore ha re ithuteng re beng le tsebo e tibileng ka tsamaiso e ka hare ho mmuso wa rona ka tsela eo le ditletlebo tse re tla ba le tsona re tla tseba rona re di tsamaise ka tsela efeng e nepahetseng re batla ho ntsha mentality setjhabeng sa rona wa ntho eno thweng ke connection
batho ba tena ba lla ka tse ding tsa dintho tse ba di bonang di etsahalang pa di ba sa ba kgotsofatse ka baka la hobaneng ba believer di-connectioneng ha re tlohelleng di-connection re etse bonnete ba hore mmuso wa rona o tsamaya ka tsela e nepahetseng o tsamaiswa ka tsela e nepahetseng moetapele a keneng ka hare ho mmuso ha ebe moetapele a tshepahalang ebe moetapele a nang le seriti a tsebang hore na botho ke eng ka hare ho naha ya rona re boela hape re le mokgatlo African Transformation Movement re setjhaba sa rona se lokelwa ke thuto ya mahala e leng hore e tobane haholo le thuto ya mesebetsi ya matsoho batho ba rona ba rutwe hore ba itshebelletse bana ba rona ha ba qeta dikolo ba tlohelle nna ntse ho thibane ke bana ba dutse ba qetile dikolo ba na mesebetsi ha ba tsebe go ba etseng ka di-qualifications tse ba nang le tsona motsotso wa hao le qetella mararo ke re thato ya modimo e etsahale lefatsheng jwalo ka etsahala hodimo re fetela ho ntate wa Forum for Service Delivery ntate Potso Motoko ngwaneso re bona mathata a metsi mme rona re tla etsa bonnete ba gore tabeng ya metsi e phitlhe pheletsong ke metsi e meholo e mengata haholo mo sokolwang ka metsi mo sokolwa pele ka motlakase o dula o wa gafetsa ke ntse re ka kgonang go di solva tseno re na le batho ba tsebang ona ntsena di ka solveya jwang hompa fela ntse o nyamela ditšhelete ye nngwe ape batho ba sa hlotse ba ntse ba tlolwana ba thunywa ka diraba buleto ya khaetsaetse ka bo lori paka ka mona ba senyetswa ka matlo a bona re tla fa baahi bodulo ka nako motho a fumana title a santse a le monyane se ga tlo thabela motho a fuwang title na le 105 years ha ina molemo thwene batho ba fumane matlo ba fumane metlakase wa ya tsheng ntse motlakase wa mahala ma go ntse nyamela batho ba sa o fumana mara tšhelete teng yona mare ya ntshuwa re a tseba so go tloetsa bonnete ba go mesebetsing batho ba borona ba fumane priority re tla bula di-training center go etsa bonnete wa masepala o molomong batšha ba teng le batho ba teng ba kgone go kena ba be le thuto e tla kgona ba etsa mesebetsi le dikgwebo tsa bona di kgone go tswela pele ha e le matswantle ona ka nnete re tlo dilana le taba bona decisively re tlo etsa bonnete ba product tse rekiswang ka country ra ke tse molaong di-border tsa rona di a kwalwa maponesa le di-ambulance di sa hlola di sokoleha hobane re tla etsa boshoba gore di sebetse ka di-sectora go be le ambulance e sebetsang area itse o be le koli ya maponesa e sebetsang area e itseng go etsa go ba ai ba kgone ho di fumana easy ba se kene ba di-police station le ho yela ntho e nyenyana ba kopane le koloi tseleng koloi ba service ke ntsa mofuta o tshwanang le o me motsotso wa hao le metsotswana e 30 di fedile e re phethele ka ntate Sello Shabangua ACM ka tlasa puso ya ACM tlasa boetapele bo mmatla ba ntate Hlaudi Motshweneng EPWP CPWP di tlameha di be permanent bohloko ba o be ya borotho tafoleng ka mora kgodi tse tsheletseng e be le go be ya tloswa ho wena bo feta bohloko ba hoja o no sa sebetse ho hang ka tlasa ketapele ya ntate Hlaudi Motshweneng batho ba tlamele ba theelwe mesebetsi ya nako tsohle e ba patalang tjhelete e ba lokelang ba kgone ho etsa mosebetsi o tswileng matsoho mme re le puso ya ACM re itlhokela lemo tse 5 fela mme tsa tharo tsa pele diphetoho di tla be di hlakile di bonahala mme ha re bua ka ntate Hlaudi Motshweneng le presidente kapa moetapele wa mokgatlona re bua ka ntate ana le track record e ntle haholo re bua ka ntate a ileng a kgona hore a lwanela hore batho ba South Africa e be bona ba una molemo hana le mane khaso mme a etsa bonnete ba hore o tšhentšha maano a neng a etsa bonnete ba hore dimilione ka ga South Africa di a tswa di ya mafatsheng a kantle ka tsela ya mmino le ka tsela ya di-actora ya ditori mme a etsa bonnete so re bua ka motho ana le nnalane entle ya o nka diqeto tse molemong wa baahi ba South Africa le baahi ba kojwana di mahetleng mme ka jeno re fumana hore 90% ke yone re nang ka di radio le TV tsa rona ka lebaka la ntate Hlaudi Motshweneng ka maano a ile boqhetseke le bohlale le tsebo ya ho etella pele haholo se re vote ACM kwano Free State vote ACM ka South Africa mona Free State re tlo qala teng re etse diphetoho ha re qeta nka puso re bontshe South Africa kaofela re na le bokgoni ntate Shabangura le buila holo e re kenke monyetla ona ke le bue haholo wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ha o tswile wa mamela lenaneo la Makumane hoseng hona wa kgona ho nka karolo puisanong tsena tseo re bileng le tsona le baetapele ba fapaneng ba mekga ya dipolotiki ke le bue haholo le baiti ba rona ba tswileng hoseng hore batle kwano diphaposing tsa kgaso ke bua ka moetapele wa COPE ntate Makalo Nathani ke bue ka moetapele wa ATM ntate Pani Thwala moetapele wa Forum for Service Delivery ntate Potso Motoko le moetapele wa ACM ntate Sello Shabangu ba hlomphei re le boetse nako ya lona ha re nke hanyane
re lebohile haholo mamedi lena la Makumane a mona le mane le fihla pheletsong hopola hore thapama ka jeno nano la matshotlo le tlo haswa ka kotloloho ho tswa City Hall ka hare ho masepala wa Mangaung Metro Free State mme le moo mekga dipolitiki e tla bua ka mehuo ya yona ya dikgetho manifesto ho tsepamisitswe maikutlo haholo ntshetsopeleng ya batjha iponahatsa City Hall Mangaung Metro pele hora ya botshelela phirimana ka jeno hore ha lena o le kala o bo fumane setulo sa hao o dutse fatshe hore o kgone ho nka karolo dinganyisanong tse tlo etsahala phirimana ka jeno pakeng tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa ho tswa ho dimakatso motshweneng Rapeo Mokoena ka mohelo tsotetsi ka mohelo Mbele Malepantsi Jobo ke lebogile Kgoma Matodi le nna Mantshi wa Bofokeng ha re tiane hosane ka hora ya bohlano hoseng mona tshebeletsong e kgolo ya Lesedi FM. Ke mo ke tsilebisa moetapele wa dikwankwe tsa Party of South Africa ke kgothaletsa baahi ba Afrika Borwa hore ba mamele mananeo a Lesedi FM mme ba ile qhepeng la Lesedi FM official page mme ba ithuele tsebo. Dumelang baheso lebitso la ka ke Mantshi wa Bofokeng ke sebohodi sa mananeo a ditaba mona tshebeletsong ya Lesedi ho SABC. Nakong ena eo re lebileng dikgethong re tlo fa mananeo a dikgetho moo re buisanang le baetapele ba mekga ya dipolitiki ba fapaneng mananong a rona a ditaba a kang Makumane imatlafatse matshotlo le mathumisa netefatsa hore o fumana monyetla wa ho mamela mananeo ana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba ho Facebook re fumaneha ho official Lesedi FM. Lesedi FM ke molelo. Mamedi ke nna mosi wa tshweu madu wa ditaba kwano tshebeletsong ya Lesedi FM ke molelwa fumana ditaba tsa hora le hora mo teng go tlisetsang ditaba tse etsahalang lefatshe ka bophara mmoho le kwano Afrika Borwa dipapadi tsa moruo mmoho le boledi tsona tse phumalang tsona hora e nngwe le e nngwe ha re be mmoho ena ke live stream ya SABC lebitso la ka ke Tsietsi Mohaladi ya go ballang ditaba tsa hora le hora ho SABC News Lesedi FM.